Bane le buke boela nka kwano le tlo ba ka re ba ka eng sengwe ha ba ga borre ba ntse le ha le ba le gaufi ya la diatla go pa diatla tlang kwano re ba ka nyeng ke se go lo ha megopolo ya harwa tsa re ba ka nyeng gare ga tegara ba sentle mme ya no Bantirile ka tsa ditilo le batho ba go le bana ha se ka ba gale mme ya le bona ba se ntse re le mo lona ba tsa ditiro e simologile mme re tla le ka go ba nako ka gore re hitla ra di porompeta
re itha monna di katara re itha monna di tse di nang le ga tsone tse di nang le nako ya no ba la bantsi ba tlo batla gore ba mo le mo ala tlhele se le ga re la tlhalang teng se be se patagana le sengwe sa gagwe jaanong tlo kopa gore re leke go koba nako ba ga itshore se ka ra nna malele re tsena ba tirong ka go simolola re bua ka ene monna yo mme di butsa rona se bisantla ke mme ana moragole mme ana moragole tla fa ke mme ke gopola le gaela mekwa ke gopola monate wa lona me morena ke ya mona ore papa yetsa monote antele Medisa pitsa ya leso ka dina le marta dina la ga Kgosi Jesu ke ikokobeletse kgosi ya motse wa rona Kgosi Swe Mosinyi ke lebe batlotlegi botlhe ba ba leng hano le babereki ba pele le Rre Geoffrey Motshidisi ke be ke ikokobeletse le matona a fano le borre Patrick Masimolole mapalamente a pele ba gaetsho go le fifi ba bangwe ga ke ba bone ga se gore ga ke ba rate modimo wa Kagiso o re bone nka dira phoso ga nka se ka ikokobeletsa baruti ba ba fano ba ba re kopelang boitshwarelo mo modimong phuthago ke le dumedisa ka kakaretso modimo wa re rata amen ba ga tsona ke mooki ke molekodisi ka gore rre ga lwala mo go kae kae kgang ke gore e ile ka Manta ka di 3 ausi a Bantirile ba le go tleliniking ya Bokaa sorry ke wela morago Sunday re ra ba lekola ka re Saturday ne ba ile kerekeng re na ra lekolana ka mogala ya ka tlwaelo mme ba bantha ba re ba teng ba molateng mme ke ba ra re santse ke tshwaregile ka kwana ka se ka kgona go tla ka kwana ka gone ka Monday ka di 3 ke ga nteletsa a re ba go tleliniking ya Bokaa a buti ga a tsoga ke be ke ba ra ke re ke tla go go lona moragonyana wa letsa gape a re ba mo isa go ba mo referetse go DRM go sepatele ke bene ke na le nna ke Rre David morago le ke mo ra ke nna ka tlhe ke a go kopa kana le ga ile ra wala pa ke ntse ke nna ke a go kopa tsa koloi ye o siane mabatswana o no si a re monna ga a tsoga ka nnete a dira jalo ke ba ra ke tla le latela ga ke hetsa se ne ke se dira ke be ke batla go ba latela hala ga ke tswa ka koloi yengwe mogala bolla ausi a Banthare di tlhaganne se mo ga sa sia makwana go ile hela yana ke be ke founela nna ke gore wa ga kae a ba re nya ke tlhala ka motimaleng yora ke a ba latela ke be ke re tsamaela go pele ga ke seemo ga sa siame a Banthare ene ausi a Banthare ne ke re ke leletsa Kgosi Swe ga tshwarege ke be ke panic ke se itse gore nka dira ya ke be ke boa go gongwe ga ke ne ke re ke a ke be ke latela Kgosi ka nnete ke itlhetsa le mo tirong hela e leng gore mme ya la ke kopa dikhotle ka gore ba ga isotlhente ke tsenye tlhogo mme ile ga mbonela le ena ba phadimoga
a ba tswela ko ntle ke be ke mmolelela ba nthare wa siana go mothupi ba latele mosadi kana ga ka a thusa ke monna ka nnete ga ke re ke a ba latela ga dirobotong be ba mpusa ba ntlha ba re boela ko morago we ko lateng ke gona ga re tla tapang mme a buti ga a lwala ga re ka kera re mo kile ga a lwala ba ga itsho re tsamaya ka mafoa mme ga re tsamaya ka mafoa Jehova modimo wa rena o segile mollwane o re sa uitseng lefoko la modimo mo go Jobe a re ga re kitla re tlhola re mmona re tla mo eletsa mme matlho a rona ga kitla tlhola a mmona ka mafoko a le kalo batsadi ke a leboga go lela ke ga rona jaanong Motsadi mme ba bona Motshidisi sebaka ke sa gago mme ba bona Motshidisi Amen. Ke meha ke mokola go modimo. Re re tshotse re hera bobedi mo disebopelong sa mme le ntate. Ga sala re le babedi ba ba siksi ba se ba tsamaile. A mantswe a mangwe go molemo ke go hijane o latella ganne. Mme o tsholetse mo go rona rotlhe bo mogolong ga mpha lerato le letona le gore ke wena ngwana wa bofelo ga mo godisa mongwe le mongwe o na le seabe mo kgweneng sa dithuto tse a di rutilweng e sentse ditona-tona tse go a go tsena ko swaneng e ne ntse e le bo mogolo e ka ga ba neng ba mo dira ka teng ga mo godisa hela jalo e le ngwana yo bonolo o tsetse ka jone ga jaaka re supa re le bo mogolo ga gona yo o ka reng nna ngwana o kile a se ka ntšhamisetsa dilo nna ke o na le bonolo ya re ka dingwaga tse di ntseng a godile ka tsone a heditse ko swaneng a ile go batla mmereko ko seromamong a bona lesego a hirwa ya re ko a senka le lengwe lesego a bona mosadi a bolela ga a batla go mo tsaya mme ga letelesega a tsaya tleliniki ya nna mogatse ba simolola go itshologela tlhaloso a me tla tswa mo maineng one a le neng a la itseng ga bidiwa go teng o Bamphabampona ke leina la ntsa Malaakatse ke gone hela mo e seng gone jaanong le go teng Bantirile dilo ke lone le le tlhokomelo o na heleletsa Bantirile dilo Batswana motho o Batswana ga se ngwana wa ntlha ne ba solohela ba gosa ba solohela ke a solohela go ka nna gane kana gararo khoso e ba diragaletseng ke gone ba sena go tshola Batswana o na a emela ya gone ko a nang a ntse a rongwa teng ke puso lone letsatsi leo ke a mo tlogetse ka leina la gore Batswana ba Bantirile dilo o ne a sa solohela gore o tla re a boa kwa a iphele Batswana a le mo botshelong hela ke akanyisitse ba ipeile gore ga re na go thware tshola ope ngwana a re tshelela ke ha leina la ga Batswana le dileng teng mme ka lesego ya nna Batswana jaaka e nnile Batswana go iphelela a re tlogela re ntse le nna ke o bona gore ke mohumanegi hela jaaka nna ne re tswa mo lwateng le mohumanegileng a le mohumi go heta bahumi botlhe
ke mohumi yo gakgamatang o humile pelo ya gago e ga gona o twa role wa ka reng ya nna ngwana ga mme ga ntila sepe nna ngwana ga mme ga ntilela ngwana sepe bana botlhe ba rona o ba nile ka thuso monso ngwana a le matanta o na le matanta diaparo tse a di tlogetseng gompieno tse kwa le ga e le rona bonkolesa bo a tlamile ke o na le lebotlhe a le lerato ke a le otelela lekokole ka gore lerato la gagwe re le a botse a gola a santse a le mmotana la itse gore nne a re ga ngwana a simolola go godisiwa a rutwe dilo tsone tsa Setswana rona nne ba basadi le rutwa go seta bone ba ruta go kgalela dikgomo kana marole le nna ke ona a tshaba seo se go tompotsane o tlamela ka haelende yana ke kokololo ba Moshombororo a di tshaba tota mo ne a bere ha o ka mo patelela gore kganela potsane o tala la lora bosigo o bona gore o longwa ke sengwe a gola hela jalo ke eletsa gore tse dingwe ke di lebale ka gore nako ga e ka ke ya mpeta la ha itse gore ke nna ke nka bua go le gontsi a gola hela jalo e le morata batho e le morata mmagwe jaaka e ne e le ko hejane a setse a bidiwa ra Batswana mme o ne a siela ene mogobe a botseng ka ga kobonka se se monate se se jewang o se siela ene o Batswana ba le boteng go ba ntse ba le teng e tla rata ba re go molemo tshwara a nnela ko tlase ga dinao tsa gagwe mme dilo tse a di rata e tla re la kgotshiwa go ja se se silweng ke mmagwe mme hela ga ke tla ga bohelong na tshwenya mmagwe ka mafoko a le mararo e tla re ga a tshwanetse gore a emelele o tla ba re sha helane kana maloba ga le ntse le sampone ne ke ile gepeto hei mme o ta tenega le go heta o ka tsamaya ga ke swa ditileng teng mangwena o ta senka e nngwe gape tlhopiki ya re go ga le kana ausi maloba ga o nteletsa ke re jalantšhe tona seretse ela mme o tla reng a re kore mosarwane o ke tamorena o ka ja le kgosi ya menna le nna motho wa gagwe nka se ka ka jana mo tafoleng ya rebele ke ja le seretse ebe ke moreke le mphitsisa letswane mo go motho o tla ra e heleletsane ga ya re hela maloba ka thabiwa ke ntwa ke ile Israele mme o tla ngwana o ke tla monela mambala o e seng ene yo o sa bopegang dilo tse ke tse ke di gakologelwang gale ka go bogisa mmagwe Robala Ka Kagiso Mokwena di siametse ga maphoko a dira go molepolle re ba mogalo ke kutlwa ke towela ka leboko la gago ne ke kutlwa sentle mme ahe nya ke go utlwile mme yana ga a le moruta ka gore ne ke tlhele ke morake hipoke ya ba rena ga itlotla o heletsa ile o tsaya la ditaola ke mara lo lebokang leo ke leboko la bola a re tsone mo sebeng sa boraro e le mogwagwadi re mmola wa ke gakilwe nana la gore re ga ke mogakolola gore ke mokgwanyana a tlhareletse moetsa ba bolela gore kgantse mokgwanyana ra so sentseng ya ke mogwadi ya go Geoffrey a ba re mogwadi ke so se ke nyaka di ke menja Kagiso a ene le rona botsadi botsadi raeso
bogolo jang se buisa ntlha jaaka mmaetsho a ka nna re ga mooki o ntseetse setlhogo sa mafoko a dumedisa botsadi e leng monga mmuo ga mmogo le matona le botsadi jotlhe jo bogano o ntiretse tiro motlhofo mme ne ke re mola wa ke gakilwe ke ngwana wa ga rraagwe mogolo Tlenki Raetsu ya ka Geoffrey o ne a nyetse kgaitsedi yake wa garangwane ra ona bidiwa go ke o thusitse o thusitse a tsetswe ke moadira a tsetswe ke nkwane a tsetswe ke kelaletswe a tsetswe ke Kgosimang a tsetswe ke Matiti a tsetswe ke Molau a Mphela a tsetswe ke Koa a tsetswe ke Kgatle ko ga Mmanana ko Thamaga mo kgotleng ya Rakhukhu ke teng ko bana ba jaaka Tlenki ko ba tswang teng ko ba tsetsweng teng ko ga bone ko ke rata lengwe la malatsi modimo ha re thusitse re tshidile ke ska ka kitla ka itsholosa ha go ntse jang dithaku di rwale go tsa dithaeletsano go tsa maranyane a goroge go go nna tswa mo botsading jo bononogileng go dirwa ka thulaganyo mme ke tla heta eo ke le ba go monganake ya ka Jeff e re sianang ka dikgwedi tse tharo go tsawa ga rona ke re ha re na le ene go Thamaga ga gona le tiro ke monna o nneng a le matsetsele bothata mme a na le botlhale jwa gagwe re tsile ra hiwa tiro mmogo go tere tlhokomele ba ba mo lapeng mo lenyalong jaaka ba tsena le go dijo di tsamaisiwa di dirwa jang nya ke monna o nna ntshegetsa ka botlhale jo ke neng ka re la bohelo ka be ke lebelela e ka re o dira filimunyana hela ha nna ke na le ene wa na nyelela hela wa go kotama go kgotleng o reetsa banna ba le bantse ba tlotla ga le go ntse go te borre gantsi ha ba le go kgotleng go nna go dirile ha re bereka mmaene mona nna ne ke le go romane o tla ba nna morago ga bone a ba reetsa ba re o tla bona a lebelela kwa ba ngatega ka setshego Jeff ha o santse o ha go bone wa ba tlogela gape o batla ditlhophanyana ga batho ba itlhophile ditlhophanyana teng bantsi wa ha go bone ka kotama ha go bone a itira kae ka reng ga tla go bone ga ba reetsa o eta ba reetsa ke mo ko morago ke a malata rra kana re tlhophile mo wa tshega o ntare ke tla swar ke o ta go nna eta a nna ga gona sa ntse ke re ke o na le nna o bitsegile gape o ile go reetsa setlhophanyana se se hale ka lerato ka monyenyo ke tla re ha re tswa kwa ka moso ke a mora monna gaetso no nna o itse gore tota nne go go nyana o sa ntse o nkolo tota mona o ipaka ya wena ke gore wa tshoga ga ditse gore ke eng ya o ka re o le gata pa yana ntsala batsadi monna mogolo Raetsu ya ka Jeff o na le dikgang tse dintle mo botshelong tse ke sa itseng gore lengwe la malatsi batlogolo ba me a mogopolo o nne o le mo tshela mo go rraagwe a ke tla o itlhela mo go bone mo ka re modimo o ka ba thotheletsa botlhale le bopelontle le bopelotlhomogile kagiso e nneng e tshela mo go rra bone jaaka Rre Jeff batsadi ke re magoko a me mbe ke se ka jela mmata wa gagwe ka mo itse ke re mo seba re kana ke
le mogatisi re tere ba sebe re na le boko le re tere bue ga ke mmolelele ga nkutlwela ga tere ba sebe mme nte ke se ka mo jela nako ke re batsadi a moya wa ga raetsho yaka Motshidisi Geoffrey a o Robala Ka Kagiso Modimo a mo etelele pele ke lebogile raetsho ka mogatisi batsadi mo lenaneng fo fa go number 4 moemedi wa bana go kwadilwe DJ Fox. DJ Fox ke mogolo ya nnete. DJ Fox ke mogolo ya nnete mme mo boemong ba gagwe go tla bua monna we a le kwa America ko inyela le ke yalo yaano re tla mo motsotswaneng re mo e chance ya gore Go ahead. Ke dumedisa lotlhe ka leina le maatla la Kgosi Jesu. Yo buang game ke nnete Kgalalelo Phoi la Sekgoa Motshidisi. A ke na go nna molele a ke na maatla go bua mme ke tsere marapo a go bua ga mokgonne na tshwanetse go bua teng. Papa he was our everything. Una rata ka lerato le o re godisitse ka lerato o re godiseditse mo modimo re gola yana re itse gore modimo ke ene tsela le boammaaruri. The love that Papa gave Mama re le bone re godile re bona ka ga Papa a ratang mobedi wa rona ga rona ka teng ene le rona re bone gore o tshwanetse gore o rate batho ba o tshelang le bone. My dad loved his grandkids. Ona rata mongwe le mongwe jaaka ngwana gagwe. Re latlhegetswe batsadi re latlhegetswe tota mme re tla ntse re itshwareletse ka Modimo. Ga ke na go bua sepe se sentsi ke ne ke eleditse go bua ka lebaka mme ke tla re a moaga wa ga Papa o robele ka kgotso. We will always love him and miss him. Ke a leboga. Thank you very much. Thank you very much. Okay, ke nitalo ko enyelane. Ko ile ngale ting ra go nnete. Maina bo phela sepana ke la be ke a tsa gore ke mantlwane bana o tlhabana la maine ko tse. Ke mara ka o tlo ntlela e re go fu. O tlo ntlela eng go enyelane sa se khanyana. Ra gitwa no ba tsa eng ke re ha ke re di chocolate. Antara mo la chocolate mara go tsaya ba ke ba metsi mara ke sengwe le sengwe ke mo ke go chipi mo nna mo enyelane mo ke go je hala tse le tsa ga se sepe se go ka teng ke tle ka go ka phasele mantlontlo. Apala ke go ntlela sepembe go ra sena ngata le swara go mara go ke ya gore he ya mo le kile ga o tshwane le motho o tlanga sa a iphutlhere. Moemedi wa bana ba bana motho lo go gore na rata bana ba gagwe ke rre mogolo nontle Motshidisi ngwana wa ga rre ke rre Motshidisi ke moemedi wa bana ba bana le la sa rate ya rre mogolo nontle la letella gore a di a re bidiwa ke rre mogolo ke ba re ga go he. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Motshidisi, as he said. Today I'm going to talk about my late grandfather. My late grandfather was a very
Ndare Rupe moemedi wa ditlogolo Rre Tebogo ke nosi. Rre Tebogo ke nosi. Skami. Nosi wa no ndare tsana sekolo mo ne le famala. Ana la ke ile re tsara go dirita ile go se tlhogole. Ke nna Tebogo Shimane ke nosi ke le ngwana ga kgaitsedi RraBee Gomolemo Rre Geoffrey Moshidisi ke gatela leina la Phoi mme jaana e rile ga ntse ke gola a santse a le go swaneng ka bo ke nna ke utlwa gore o tshameka bolo e nngwe e leng gore ga a thibele ke re ke utlwile re mongwe re mo godile nae a latola re o ne a sa itse bolo mme tota ka gakgamala ka gore leina le la Phoi le le se ditse mongwe le mongwe hela ga o utlwa gote Phoi go ne go tswa gote ga se o thibega mme jaana nna e rile ka 1976 ka o ke hetsa sekolo my primary school in go Phalate go ke tsale teng a ta go ntsa ke ne la gore ka re itse mmangwane ya kana sa tswa go bua ba bona Moshidisi gore tswa ga go leng go seta ke mahoko a buang ka motsadi a ke a boneng le nna a mme a diragetseng gore malome a ba bona gore kana gore kgaitsedi ga ka isa ngwane wa gagwe wa nna ke nna first born ko sekolong ko pele ka gore go thata mme a bona gore lerato le le builweng thata le a le dire le diragetse ka nna a go ntsa ko Phalate ka ta go bona the capital town of Botswana ka nako eo e ne le ga e ne ya re ga o tlile ga borone ga o tsena ko Phalate go batho ba go ka go ba bona gore go tswa ko capital town mme a mputlwisa gore ke be go nna le seemo sa go nna jalo sa go ta go gata mmu wa capital town ka 1976 from a remote area ya Phalate mme ka a ta go ntsenya sekolo 1976 ke simolotse ka bala form 1 ya go tsena ko sekolong sa private ka ke ke sa ka go tlhoka lesego admission letter ya ska gore ga le tswa ka bone ke tswa go tsena ko moeng ke tswa go bona ko morago mme a ka ntsenya sekolo ka go tsena ko Molepolo o ntsamaisitse mahela ka go tsena ko Molepolo le go tshegetsa secondary school ke tswa go bala form 1 wa meteng mme a ska iponatsa ka ona mpatela bokamoso jo bo botoka thata a seng ka go thusa kgaitsedi ya gore le ene a nne le bana ba rutegileng mme a simolotse ka nna a go mpatela thata ko Molefi secondary school mme a re ka 1977 ka go bala form 2 until form 5 ko Molefi secondary school ko ke itleng ka kopana teng le bang ya ka ga re a bua re Motshidisi ba ona ntse ya ka class ena re ne ke le form 1 ga go ka ba something ka no le sa tritere ke mo wa ba ne ke dilo pa ona ta ba ra dilo ka nna ka gore se ha masidi go mera gala mme ke a ntse gore bona ka ntrita ka go ntsi le the best 100 meter runner monna le ra tsa go mogedi mme ka tswela jalo lerato la la tswela ga mo gonna a mpatela ditiro le ha go le thata ke be ka hela ka go dira prison service le ha ga tanti ya go tera ka go kana motšhama go es a cadet sergeant mme ka bona dingwe tsa nthaga go ka tswa ke tswa go tsena go Botswana railways e tse le ha ga tanti
ke le ka laola diterena ke le ga go atanye go itlhele ke re itsholetsane ya re ga ke le ko ke sena go thapiwa ke ba moepatisiyane gore tswa go amola ditiro teng a re tlogeleng ga seabe mme ka itsholetsa ka gaelela yaanong ke ya go dira national craft certificate as a maintenance fitter mme ka gaelela gape ke itsholetse ka go at diploma level in hatkiyo gone mo engineering ya ditshipi yaanong tota hela jaaka go ntse ala ke maabane ba letsi ba ntse ba mechanical engineering a ke re go a itebala ka re ke ntse ke a gola ke ntse ke siamo gatusi kwa o ka intshwarela lorato le le builweng leo ba gaetsho ga se go bua hela ka gore go ate motho ga setse a robetse re rata go bua bonne jo ke ja boammaaruri jo re bo boneng re le bantsi maabane my cousin ke gatelela mogoko wa gagwe ga a bua gore o ke Canada ko house number 292 e ne e le ko nne re kopanna teng ko re tswang go bona lorato la ga malome a rona thata teng ko re tswang go mo akola le gore re mo akotse o motseng wa gago ko 292 mo ke kopanye le gaetsile yo mabatlana yo mmogo re tswa go bonana koo re kgathanna koo tota go le monnate ya re ga rena nae re itumela nna ke mongwe wa batho ba ke godileng thata ko ga rona stokvel se go te stokvel bane re se dira party ke re ke pina mosakaso thata maoto a metsi mme ne re ga theogetse ke re ke sa batle thata go tswa gata segaredi mme yaanong tota ka ke motsadi yo nkgodisitseng yo phileng lerato go itlhelele ya batla re tsogela kela jaana mme ke re ke seka ka bua mo go eteletseng ke ka tsoga ka tsa nako ya bona ka nna gore ke bua ka ene go tlhoka malatsi a le 6 gore ke bua ka ene bosigo le motshegare ke sa ene re tla le talentse lenkolobetsa kgoso ka metsi mme ke bomile gore ke nne moemedi ba batlogolo ba batswana batlogolo ba e leng gore bangwe ba batswana mo go nna bangwe ke balekana bane bangwe ke bonnake mme ka lentswe la bone bote ra re a mowa ga malome o Robala Ka Kagiso o bone bonno jo bo sa khutleng ko ntlong ya modimo amen Monnga was a gentleman. He likes to go to the Rre Geoffrey. No wonder. He's a gentleman and a half. Chana le maloma. Nte ke fem wana nzahati. Sabak. As I was about to say, my grandfather was a loving person who loved his wife, children, and grandchildren. He would always smile at us. There was no time when he would be angry. Hey, he will always smile at us. Simple as that. He was never angry to them. That's the Geoffrey Motshidisi I know. Ke ka moitlhela mo o se rumong mo ba tletse bana ba gagwe ba tletse a ntse mo sofeng a le ba motlolaganya nyawo se go wena so se khumo sa ra ja re khumo ra ja mo o ba ratile ya le se khatlanga go gore ya ka bana ba go bolela gore he was never angry. Here tamago number 7 kwasi se gale a boteng a se ke mo sala ya ga Geoffrey Motshidisi a boteng kwasi se gale go ai je para ga yo re sutela pe William Bogatsu go tswa kwa Tlokwe
e le nngwe ya dijalo ke mongwe wa dijalo tsa ga Rraagwe le Phoi le Sekgoa. Kare dumedisa phuthego ya moso ga e tshwe ke bidiwa William Bogatsi tswa go tokwe mo kgotleng ya Monneng. Monna yo Geoffrey gantse a bua go seroma moleng o utlwa ntse a re dumelang ko ka ko meruleng e mebedi wa bana ra yone kgotla eo. Monna yo tsala ya mengwaga ne e le wa 1967 ga re ne re kopana kwa Swaneng. Mo kopanong ya rona ra re tsenngwa mo tlelaseng e le nngwe, nna le ene re berekagela tlelase ne le tharo. Geoffrey e be e le gore o direga gore Molemo ga re setse ntse re a kitse gore ke tla ba yana tsona, mme tota ga re ke la gore ga re setse re amogelwa mo tlelaseng eo ka be ke lemoga hela le motho e leng gore o le banta ke tla e ba jalo. Yaanong ka le nna ke akanya gore ga ke itse batho gore ba tane diskerebang ke iphitlhela ke le motho yo o seng megagaru kana o seng yo o bonolo ka be ke morata hela just first ke mmona wa ntlha hela. Yaanong ka playtime re a tswa go tswa go ntle go nne ko playtime ba bore ya ga re bitsa cafe ko Botokweng ga ke itse gore e bidiwa eng ga gore ke tshwang bo makunyanyana e ne le teng ya ga Rre Mataboga. Yaanong kong ga re tswa koo a ba ntshia ga ke itse gore go irele yang gore a ba ntshia. Yaanong ke itlhela bangwe borre ba le babedi le basetsenyana ba bangwe ne sante go tritiwa go te go a tritiwa ba mo ageletse ba mo thibeletse yana gore a se ka a feta ko tlelaseng ana gore boela ko tlelaseng. Ke le ke bona gore ba mo thuta ke mo tsayalane ka letsogwana ke brave hela ke itse gore nna ke botse ya brave ga re tsamaye mo taka yaanong yo kubi e be e le gore ka nna ke ne ke tlile malatsi a le mararo pele ga gafong, mme ebile mogolole a na dila a betsa mo teng mo sekoleng se nickname ya gagwe a bidiwa go te Sethogo ba re ke Sethogo. Yaanong o mongwe wa ba utlwile gore ke monna ene o le mme le gape le go tshwara re tshwara. E be e le gore ga re le thaka yalo ke mang yona yaanong Geoffrey ke mosere kante Geoffrey o tshutse sengwe yana kante ke thipane ba le se ke taba thaba ka thipane ga le taba thaba ka thipanang e be le bone ba tshoga ke be re tsamaya ba re setse morago ba ntse ba re Rathipane yaanong yo keo Rathipane ba sa ba ntse ba shanta yalo hela re be re o tsela mo tlelaseng ya rona ke ne re nna bapayane ga utlwile rona mo courtyard mo ditlelaseng tse di tsa ka di-courtyard ba ka ba itse go Swaneng. Yaanong re le gaufi le kgolwane yaanong ke ba ba ntse ba tlaga ke ba re tsamaya re ikgaraganya go tokokwane ka nnete ya belebelela ka bona gore bana e re seibile bo go bontsi ya re thusitse batho. Monna yo ke tsala ya me tota ga ke itse gore ke tla ka ga kae ga nka be le mogatisi a le tlamphile nako maabane ne ke tla bua
yaanong mathata ke gore gape le tshogo yana ka le zwalo yana le teng ga ke ta itshwara mme tota ya ke tsala yane ga le bona jaaka gantsi yane ya re ga go ntse go tsweletse jalo re ntse re tsweletse ka moso e go teng mesela rotlhe batlhanka ba banna a le se ikoko bangwe re tshotse bangwe ga re a sola a be le ena a tsetsago gatela wa go bona ba ka kgona go tshameka monna o ka tsenatla nna ke thula kwa ka motsware go morago kwa le go pele kwa la tiribola yana a borra dira kana re tshameka le sekentini ya kwa ra lekelelo ke ga ise ile go le teng fo gone go a ba bidwa pro ba misa pro a ba tiribola kwa ta ka gare ka ga ise ka tlhola bidwa mosela ene ya no ise ka tlhola bidwa mosela ene ya no re setse re ja ba sa la na ba me ka o tsala ba gona ga dikolo di tswalwa a ba nthare setse re le ditsala tota mo e leng gore le ga na sa a bode o na nna ko mo motseng kwa gabo ka ba classmate yo mongwe yo kgonega a bidwa mothusi bathusi wa bo mo motseng mo sero yaanong ga se sa tlo bona ke ga re nna mmogo a nna mo a nna ko tlase a wala ko tlase nna ke wala ko ta kwanza mo na se ka go kwa ya go tota e le monyenyane mo go lona ka mo ga se pedi mino sa kwa le mo ga ga re le tsena mankane mo kwela jalo ya re ga di go le tswalo a ba nthare a ke data go to go mo na ke bole go to go ba di ba to go le ba ga ke le bante thata ana ke ya ka mo gauro ne gangwe hela ke a bona mo ba ile kwa ha ime phaka le ma passpanta ba itwa passpanta ma supatsira ya no aba ta go to go o tengo to go ngwana ke ke mo mai go le mai tsi wa re ke mo sa re ya go le ba ni ke timi ya rona ke di ya go tere spot le tla bona go go ke mo le ke mo isa go ne teng go aba ha ta tsela go ke mo na ka ntse ke tla ka mo tsane to ba ke sa e tshameka ena ba tsena a practice ya bone o practice lo ne tseo le la ta ba wala go ke tseo a ba re ga o jende ya botla nna le a friendly game aba dia start was initial Geoffrey ne le motho to da fine le ga to ntse ka ora ke lo ne go molemo to da e no na le molemo ona thata mo le mo ha ki itse mala wa le mongwe mo re diona ntse ba bua a re kitsa wa ga le me a rona le bogale a kitse go rata le mo na le bonolo go e le gore go le gona le ntate o mongwe he was a technician le ne go teng gore go tswa ya ma le mo a go ta ba da ka ya matapi o dise matapi go to pre wonna yo na ta ya se go na go ra mo ngara ga ke se tomo ka ro raya ka ra go na ki zora wa ta na wonna yo o na le bonolo bu Tomolang pele mo e leng gore ko tlokwe batho ba bantsi yaka ganne re tsamaya mmogo ne ba re bitsa gore mafatlha ge le mafatlha a yala go itlhelele gampienwane yaka ga tlhokaetse yane mang le mang ke o nantse a nfounela ba tla ko lapeng ba mpotsa gore go rileng Geoffrey tota ko re kgatlana Geoffrey ga a simolla a tla go to ga se re go ba o dira theoga o CTO e le gore o tla ba dira auto mechanics ke
ke go baakanya melelo ya koloi yalo yalo ko ntle ga sebaka se se lele ebile ba mo romela ko Russia kwana ne le gore wa go nna ngwaga tse tharo ebile o sa bailele ba bangwe ba senyana go tlhoke ke ga nna ntse ba ka go banke monna wa a ikgatha ka nmantsare ga ke re tsamaya mongadaka jure ya ga fuli machine pa la ya ka ile ne sa dile ba le ka botla se ya ke tla be dintse le zo fa ya ke dintse le zo fa ya festere ke go riana ya go fonti alo ha ba se le ba tsara go teng go Moscow go ga ra go tota go climate that thing at morata instead of 3 years ke flew hardly a year ha ka re tswa e le gore go simolla go mo bupetsa ka sera se go ke di le ga ba ka gore mo tsana ha ke sena go kwala 2 months ba ke very go tsana ya na months ya no ha se nna kwa na ke se ba re go ba nding ke very 2 months ni ke tsaya ya go ne ko ha se wa kwana a be re ka tlo si tswa mi le ma se be ba tlo ntse di sa go se ne mo ka go tsela ne go mo ka monna na ke batla go tswa go ne tu ka o ba ka tlo le ke ke ngare mo go mi tsa ka gore le ke ntse ke andare o rata jere le se o ka re go ba go le tsara ke tsa ba o le ka ngaka ba nkitse bo Rre diatla Monnetesi ba ka ne go ya re ga ba batla reference wa mention leina la ka ba ma ka ba ma le ba dira ya go na le Rre ka gore wa ne le administrative officer aba mfuna mushimano umuntu umunari ubuya go dise fumusisi kumolemo awa mutse unsi janga hey lo muntu una ukuthi ngomasa na to wa kata sala hakiki mali dio mira ke laga kali lumzia li lum hala ho utiani la re mun dora namo kula fi kwai tsuka ko munni unse to ka uti anna kawaga munyalisa wa isi klingi kile ka bolelo go se tla go ya ntse tsa go go monna bona go a bona ka mo sai uthondile ka mona o se o mo ya ele klingi na le ko mo le ko le ya iso ne le nes ikara ko yi sile mo le be ya ko nya ndele di ko le ka be mo bravo le hai mo le ya la gore without ya na bu na ba mo a matona le gore the two families yora Motshidisi yora Bokaa ni ya to ga se itsa ki wa mshi wa bulukile ba la diba kuna to go to le mo wa o sa ka ba ka anza ta go to go ba dai le ka na gore la ka ting dina la go le di simologile ka mmemo ka hambo le tsinga teng o ile wa le sika ile gore o ile a bolelwa botsitsi a ba tla bolapeng ha le go gare di tumela mo go matse go molemo ke dina le simo ga teng wa le ke na le mafoko a mantsi ka ke tota ya ka ine le ditsala a neng ka bua ke tshaba hela ka go tota go ga eo ke di le gongwe mogatisi ka la ntse maabane ha memorial service mme ka dilo le nnaneo tota gape ne le gore dikolo tsela ga ba emedi ba le sparks mme ke be ke le nnyana ga ke batla bua ke le moemedi wa le sparks ke batla bua ke le lefatla la ga Geoffrey yaka ga ke bua tota moago ka wa ka Kagiso ga ke batla go le tsaya nako beso ya le go
Mathakadi o itse tota ke molekana go tota ba lentse ba bangwe bana ba dumela gore Geoffrey ke molekana ke a buti ke mokgone mona ke gore hela ene mo go ene ke ya go utlwa go teng lerato la na le lona le ga tsamaya a rwele botona ka magetla kana ba ngonna bona motho a teng a godile go magetleng kwa mme a se motona tlhela motho a godile a le motona mo wena o no bua this was a gentleman. Jeff was a gentleman. Ne le mongana ke tota re tshameka ka wireless nta ke se itela mongwe wa ditsala gape o re ke le kwa wireless kwa re mo go ka ba modimo tla ga di gara mo ka ule mo ba kwa tse temana le na le one a tsweletse a ke mo shiba ke kopa go dumedisa setilo sa bogosi sa baruti ka tlotlo le boikokobetso ke dumedise gape mme mabatswana le bana botlhe ba ntse ba bolelwa ke dumedise batsadi bora Motshidisi botlhe ba gagadi ba gagwe Batswana bo mogolo le ba ba re godisitseng ko lephateng la kgaso le la dikitsiso ke bode re masimololo le re ga ba kgore dumela gore le ba bangwe ba golo ba teng ga ke a lo bona mme ke a le dumedisa ke a lo tlotla ke dumedise le ba gompieno ba diredi ba kgaso le dikitsiso ba loleng hano le bone bonanyana ga le ka diopile le ene le sokga jwane ditsala tsotlhe tsa ga Shombi ka bontsi jo re leng jone ke a lo dumedisa batho betso ka tlotlo le ka boikokobetso ke lebogela sebaka se ke se hilweng ke ntlo ya ga Jeff go tla go bua go le gonye ka ene ka ha ke tshedile le ene ka teng ke batla go lebogela bogatsi ka motlhala o nonneng o ntseng o re neela wa ga Jeff tse dingwe re ne re sa di itse go loko lephateng kwa go lebega e le gore motlhala wa teng o ko teng go gaetse jaaka re ditse re bontsi ba go lebogela nna le Geoffrey re ne re katologane ka dingwaga jaaka e le motho o mogolwane mme ne re tlhakanetse lorato lwa monate wa wireless bogolo jang one mmino wa diparamparang o mogatho ya sengwe le sengwe o buaga o ka leso ga santseng a o tshegeditse le ba bangwe basimane bo jazz nna batsadi di kopane le Rre Motshidisi ka di 14 tsa October ka 1981 ha ke simolola tiro teng ko lephateng kwa ke le moanamisi ke bona go ile le borre mo gore se ba tweng ka o tlhoka lesogo a yo ka gore ga tsogo sentle mo kanane mme ra etara moraba ke bagolo ba nako yo borre ga ba kgore borre masimolole le ba ba setseng ba ithobaletse borre Bishimmusi le motsadi Rre bona gona le ntonyana yana e biwa go te dialogue room ko ne re rutela teng go bua sentle ne re ha o tsena go rutwa gore la ha o na le lentswe mme o tshwanetse go simolola go ithuta go bua sentle ka gore yana o bua mo wirelesseng mme ne re tsengwa mo re be re theipiwa e be re ithetsa o bo bua o parakaisa go bua sentle thata jaanong bane bagolo ba re raya ba re lo rata thata gore etsa motho wa go teng Geoffrey Motshidisi lo tlo lo itse gore go buiwa jang mo radiong ga go buiwe jang
hela ka ntse ka iwa ke motho o na rata go tshega kopane la ntlhela o tla go ha ne monyo o tlhapileng o re motshetsana le ba gore ba tshwanetse gore ba bue ba ba sa tlholeng ba bereka ko rediong bomme motshegetsi o na be le motshegetsi phemelo nako eo o na tloga tse ba bua magasenelo bomme go sa kwa maponga bo Monica mogotsi ka nako eo na tloga bua Monica Mphusu bomme Esther kana imba le bo Mokhankgara le ba bangwe ke batho ba itletseng ko ba eta ba re godisa ba re ruta go ba mo a ileseng le go letsa dipina jaanong batsadi kopa gore lo seka lwa siteaga ka gore ke batla go dira se Geoffrey nang a se dira ko ileseng gore lo itse motlhala pina e ke kgabagantseng ele le gona le so se bua go tiyuha ke so jaana o gatisa lentswe la motho ka sone o bua go tsenya ko ditshiping kwa go baakanya nako e gone go dirisiwa dilo di bidiwa go di-LP di-plate tse di dikologang jaana o ba nna le ga godimo jaana ga o ba bana ekete ya riana gore go nnyene yana o ba 5 fela ga godimo ga nna leo gore a imela go sekanyana e felele sentle jaanong ene pina e go lo go lephateng kwa la kgaso ditiro di dintsi go na le gore o helele bana o le o bua mo pegong go na le gore yo go bala dikgang go na le gore o kwale jaanong nna ke ne ka simolola teng mo pegong ko baanamising go e leng gore ra boletsa tsone dipoleiti tse go na le tsona LP go na le ya 45 e nyenyane e ne re bitsa re sengele jaanong e sengele ke yone nna Geoffrey a nthutile radio ka yone ka di 14 tsa October ka 1981 a be re tsena ka ko music studio ka kwa re tsenyelela yana e utlwala mmunyana mo teng jaana kwa ne monate wa sengele o gore ha ile ya yona ha o bina o bo thantsha monwana o ja monate jaanong batsadi ke kopa go letsa sengele ka kwa pa 2 minutes 15 seconds ga ena go le jela nako lo utlwe ko re thaerileng teng
ke ene Rraagwe Tomolang ka diatla. Ke itumela thata go bona Magomantu. Ke ne ke sa itse gore a teng motsheretsi phemelo ga se nnelo a ko riana go le gonyenyana. Ke bone gape Margaret Modise o na le ko library ko e neng e le ga go thagala boa go senka direkote teng e re o sa di bone a ba le go kela tsone di sengele ne di thata go bona mme ke itumela go bona kgaitsedi ya ko riana go le gone. Jaanong batsadi batho ba ke ba inola go lokela hela motlhala wa wireless jaaka e simologile. Pina e ke kgatiso ya 1970 ka go kotlong ka teng mo go yone e kgatisitswe ke setlhopha batho ba ba simologile ba bua bo the kings and queens of township jive ga tloga ga tsala ga leina la Kumkashio ga bo go tsala ga Lampakanga rona re be re itara le mosakaso. Jaanong pine e a re bolelelang batsadi ba rona ko gore re tla boa re santse re le kgakala kwa Mathaka. Ke itumeletse house number 292 ya New Canada. Batho ba ba operang ba mo botswana ba tsisitswe ke Geoffrey Motshidisi ba goragala go tlweng ya gagwe gone ko ya re ga ba tsila go ira bogololonya go di-function ga ba tsila go ira function mono bone masimela ba ka itse ba ne ba goragala teng ko Jeff ko New Canada ko house number 292. Tiro ya radio batsadi di ngalo ebile ka sotla ka dinako tse dingwe ga go tla mo dikatsong tsa batho ba mo godimo ga mo go na le mehuta yotlhe ya batho e tlang ka mekgwa le maitsholo a a harologaneng le mabaka a botshelo a harologaneng mo e leng gore go botlhokwa thata go sefa gore go tsena mo phegong ga go tsene mang. Boammaaruri ke gore go na le mantswe a monate go na le mantswe a seng monate mme le re utlwala jalo gore go buiwa jaana ga go bui jaana gore go tlo go direga go a dira gore e re o le mogolo o tshwana go ngwele Rraagwe ba tswana jaana go sena yo o sa itseng gore rotlhe re go hitlhetse mo tirong e o botla go etelela pele ke setlalošane e nna boso a gago ka mabaka a tsamaiso tsa bodirela puso e se molato wa motho yoo yo gongwe ebile le wena o mo rutileng wireless ke se se neng se diragala ka Geoffrey Motshidisi a re ruta wireless a re godisa e be e re mo bogoding jwa gagwe a batla go boa a dire yaka nolomitse a dira mme ne re rutwa gore ga o le moanamisi o tlogala maikutlo a gago ko ntle ga o tla tirong ga o tsena mo setulong mo phegong mole o tshwanetse go nna tshipi ga o ngale ga e re o le mo phegong o etse kwa ntle ka ba utlwa gore yo ga a itumelayo re tshwanetse go itsegela ka lentswe le le tlhapileng le le monate o tshege o dire gore moanamisi moreetsi ko ntle kwa le ene a tshege a tla natelelwe ke gore e tsa radio ke sone se le ntse le sefaka ka Geoffrey Motshidisi gongwe ka nako ya dikgang tse di neng di balwa ke bookitelo le bathapi di tswela go tena president yona kodlwea gongwe ke gona go ka nna le go tshwaraganyana ka gore go jaanong ke a dire gore bagolo ba tle ba reetse mme hela mokgwa wa radio ke gore o tshege o bine o itumedise batho. Geoffrey e ne le bopaki jone joo ka lesego ile ga re ntse re gola ka tlalo ke lesego la go etelela lephato le pele o simolola ka ngwaga wa 2008 ke sone se ne a re ga ke boela kwa nngwe ya dilo tsa ntlha tse ke neng ka di kopa mme ka di letlelela ke go busetsa batho ba ba thaileng wireless gore mantswe a batho ba re se ka ra lebaka ba boe ga ba tla go kaela ba bašwa gore go dirwa jaana ga go dire jaana ka gore kwa go monate ga o tsena teng o ka batla go dira jaaka wena o batla
go na le dikhomputara dipina tse dingwe tse teng ga o dire di a lela di isa di a wa go lela eng e ne tsela gangwe re ra diletsa Geoffrey a re a wireless e o senyegilang po go dira e re gore pile tota ga utlwe re ya re mme Geoffrey a tla jaaka lo itse e le gona go leta go somarela mantswe a magologolo ya go kente ya ntlha ga a sena go boela mo wirelesseng a godile ga le tsamaya re ya ko morakeng wa megolo kwa gangwe ke tse ka kwa go bua go te ka mongwe ra go jana bana matlele kwane re letsa mosakaso o na re ka pina ngwe ne e tlere mfana membazo ha yo opera re belinda morati wa morago ga nako tseo ga di sa bereka mosadi a ba re nna nka senyalo bopedi ke tshaba go silalelwa ke goletse Sekgoa tsa gore mago mantloka ya go kola pina eo ya be re ntse ka sega setlhare a lo re ntse ya matleba kwa le jana Geoffrey motho o ne a rata go bua thata ka dijo a kgatlha jaaka mogolo na a supa kgantela le tare a le a khurumile pitsa le a bonise a be re na re bua ka dibuela tse di gaganeng re bua ka mamuana ga bo mepenweng bo morobe motlopi ka ga kanya ra dilo go ka mashene pitsa logala o ga mangwe ba re mokganyane ka ha maketsi golo ha go bidwa Tsa-Mo ka kono ba re Malala je vula ba tshega magoko a rata nna kwala ha ne tsa ba go tla re go ha ko rediong ke dire tshwana nngwe e buang ka dijo ke gone mo nneng ga re tsalela thulaganyo ya Motshidisi ko ka ngwe me ke itumeletse gore Geoffrey o tlogetse tsela eo o tlogetse letlapa leo la Motshidisi jaaka lo le rata le Batswana jaanong ha ke digela raitso tota go ka nna monate gore jaaka go ntse go dirwa mananeo a mašwa a lekang go lemoga bagaka ba ba diretseng lehatshele mo maphateng a harologaneng bagolo ba rona ba na le ga bagaka ba ntwa go na le honest policy go tlo gonne go hiwa batho ditlotla ke botamotsene ba ba buisang lehatshele go na le metlobo ya ditso ko di-library ko kanye go na le library ne ya dirwa ke kgosi bathweng e le dingwe ditiro tsa go lemoga batho ba ba hitileng ba gongwe ba ba santseng ba le teng mo botshelong be ba godile jaanong nna ke bona gore go a tshwanela ebile go ka nna go ntle gore motlha mongwe le kutlwa go buiwa jalo ko memorial service ba ra gore ra dumalana gore motlha mongwe o ko wa ba hela segopotso sa mabono kana madi a teng ka gore kganyana ke go budgeta a teng ditiro tse tlere di seo mo lenaneong di dirwe a be le bopaki jwa gore ga go batlwa di ka dirwa madi a teng jaanong go ka tlhongwa hela ka go ya bidiwa go te Hall of Fame jaaka go dirwa go mahatsheng kwa e ka batlela leina gongwe le le e tshwanetseng ga e sa bidiwe Hall of Fame mme hela ya nna teng gongwe teng ko Masmedia complex kwa ka gore go na le space se se ntsi gore batho ba ba tshwanang le bo Rraagwe Bantirile dilo ba bone ba ke ba buileng kgante le bo Rre ba ithobaletseng bo Bright ke a lotswe monna ko Bokaa ko yona bolwa ke koloi ka molemo bo Desmond Mitsiwa mosimane o na le ga le kolo ba tsikwa bo Tuzoski bo Bishi le ba santseng ba tshela bo Rre Geoffrey bo re masimolole bo Motshegetsi bo mme ma Modisega batho ba tshwanetse go neelwa tlotlo ya gore re ba itse re ba bone gompieno ga ke ebise ya le mongwe ala lotlhe le batla go mmona e le tshwanelo ka gore batho ba ke bane ba dirileng semangwa sa Botswana gompieno se e leng sone gore le motlha le gompieno le go na le di-radio tsa di-computer e be e le gore the station at the heart of the nation ke sone se se reiwang go gaisa tse dingwe batho ba ba tshwantshiwe mo re ba bone re ba itse bana ba bone le bana ba rona ba tla go ba itlhela ba tlwaele go kopanya seatlhogo le mantswe ba go jeng ba bona jaanong batsadi ba me ke itumeletse thata go latlhara go le go nyelang matlana
ere ke ise ke digele kere ka batho ba ba buang bo lotolo kgatlhega go bona mo ntse nga bina le ba mbesa direla mo ntse nga bina ile ke ene re direla ma wireless jaanong batsadi ke ne ke re a mo ba ha Rraagwe Tomolang ka diatla Jeff ka monyinyo o lo manang ka o le tshwantse se mo tsere sentle o ntse ala jaana mme go mo dina thela bana ba bangwe ga ba itse gore bogolo gore o kila bana le ditedi tsa mahaleng o leng a sa di beole o na ntse jalo mme a mo ga Jeff o Robala Ka Kagiso ke le bogile batsadi batsadi phetogo e tlotlegana ke bidiwa a ba ko Mokwena ke mongwe a ba tsamaisa tiro le nna yaanong ke tshaga mo go maswa go ntse go buiwa ka nna ke tamitsa ke RraBee ke malome nako nngwe ke ile re tsamaya ke na le ene ra go batla mosadi ya re tsamaya ba mpatela mosadi yaanong ke na le ene ka ga morago o pagame ka ga morago mo koloing yaanong ga a pagame le bagolo ba go ka ga morago ka ga kante malome gore a ro batla dijo yaanong ena ha batla dijo kutlwang thata motogolo o raya gore bagolo ba tla tsamaya ba sa bone sepe di a maleng yaanong ha a jalo ebe ke mme tse di bua le bone ba re ba siame ne re tla reka ko magalala a re nnyaa motogolo ba re ba batla sengwenyana yaanong ga ke thana ke a ba le ba ke ba ra kere ga tela re le batla dijo ano ba re nnyaa re na škebe re di alo yaanong a tswa re nthare nnyaa ba re ba go tshaba motlogolo mo sebakeng se batsadi go tla tsena moagisane RraDifeisi moagi RraDifeisi moagi Dumela mo leine la morena ke nna Benjamin Moagi ke bidiwa Benjamin Moagi mo Bokaa ke le moagisane wa ga mme Tlenki Motshidisi le Rre Motshidisi mme ala ka tlholega ya rona re tlholega mo Bokaa mo kgotleng ya Malatshwana nna le bone ra be re tla go ga ka kwana la ke le maagisane a bone mme ke bonkgonne ke godile le bone ke ra re ba ga itshwana ga bote ke maagisana ke bonkgonne bone ka tlhabo ya bone ke ra gore a kalo ba ga itshwantse se ka bua sepe sentse Rre Geoffrey Motshidisi re mo itse yantse yalo ke motho o metlae nako le nako a buang teng kgantse gago ke tsa metlae hela e le motho o lerato le ntse thata hela ke batho ntse ba bua a kalo ba ga etso mo sebakeng se ke tla kopa baemedi ba tiro ba pele Rre Patrick Masimolole Dumelang banetsi. Hallo lo ikona ba thata le ra go ke le tsela e nna ke batla go simolla ka yona
ke rutile tiro ya wireless ke kopane le Geoffrey Gomolemo ka 1975 ha ke joina Radio Botswana mme na mpolela gore o tshwanetse gore ha o tsene mo wireless nna re sa itse radio nako e tele re bitsa wireless o bolela batho gore mo ba dumedisa ha o re tlo isa tautona ha o re tlo isa Charmane ha o re tlo wa re dumela maretsi go itse gore wa ka re tse mongwe le mongwe mabane batsadi ke buile ka lobaka go memorial servicing wa ga Motshidisi mme ga ke go boela dilo tse ne ke di bua maabane ke gore ba letseng le seo le misitse mme le tla botsa ba ne ba le teng ba tla re tlotlega Rre Mohamotsi ka ba modimo o ntiretse tiro mo tlhogo o ile mahoko o tlhaneng ka ne ke tla bua mme ke tla ke sa direle Geoffrey sentle nka se ke bue go le go bedi go le go raro ga re joina Radio Botswana bo Sekgoa ka 1975 ke ntse gapela ga basadi ba moga ba radio ba ntse ba re go bua ka banna hela o ka re ne re seo ke joine ka nako e le mohela nna Esther Ruhapo at the time Banyana Kedi ka nako eo go na le Glory Ferguson go na le Makgotla Phiri ba ne ba le bantsinyana mme go na le batho ba bangwe ba gaetsho ba e leng gore re se ka ra ne re ba lebala bo amogelang ga bana kgosi ne le badiri ba Radio Botswana bo Margaret Modise bo Grace Olsen le Seba at the time bo Martha Jongman ha ke ntse ga phantele ke bone mongwe wa di-technician tsa rona tsa bogologolo ga te gompieno ba bidiwa di-engineer lo ko tsane o ntse ga kae banna ba ke bone ba ne ba ira Radio Botswana se le utlwang le sone dipina tsena le utlwa kgantele mogomo ke a di tshameka tse ne di tobediwa ke bone di-plate di tshamekuwa ka ga ntlheng e nngwe wena o le moanamisi o le ntlha e nngwe go le monate kgantele ga ba tshameka pina ele mogomotsi a le tshamekile ke utlwe ke batla go rothisa keledi ke gopola Geoffrey ka gore ke tswetse le nna nthuta ka tsone tseo ra rata mosakaso botlhoko mme sengwe se e leng gore ke batla go se lebolela ka Geoffrey ne a sa itse go bina o tlhelelele o na dina ka tlhogo hela maabane ke bone mo setshwantshong sengwe sa gagwe ko museumong o ne a ka ganna a bina go nkare mono o ne ntse a tokagala nna botoka mme bogologolo go ne go na le managera wa mahotlhala prince a bidiwa a pita ne go te Petersene mosebetsi phemelo ne go te Petersene kana reo lene monna teng a le metlae mme kwa le gona na tsamaya le batho ba itse dikatarane a sa itse go e le setšhulu sa ntlhale tsa bone Geoffrey na ntse ya ba sa itse go bina mme bagaetsho jaaka ke letse ke buile ke rile Geoffrey o ka mo tshwantshanya le baanamisi ba bogologolo ba di-radio station tse dingwe tse e leng gore re ne re di itse ka nako eo bo Lorenzo Max Radio bo Radio Bantu ka nako eo go ne go na le banna ba tshwana le bo Sello Phiri baanamisi ba tlhwatlhwa go ne go na le bo Noa Boiki Mokgethi go ne go na le bo Dance Tshedi go nthutile ya go anamisa a ba nthuta le go etsa match go gasa match ne re ntse yalo
re le ba ntshonyana bo bo itshwannang ne re itshwanna ka bontshonyana ba rona ke ne ke utlwa malobong o na re ona a ro la tsena go sekeleng batho ba sentse o motirisabele gore ka nale a re na le montlenyana basadi ba mo rata thata kana sengwe sa go nna jalo jaanong jaanong motho yo o raya gore na le moseonyana kana bontsho bo tserwa go bompinyaneng motho a le moseu ne re tsena le ngwana o mongwe bidiwa Themba Joena jaanong a tla a sotle Boko a re batho kana ba re Boko o monte, but he is not beautiful, he is white. Omoseo ba monte. So boseu gantsi bo amangwa le bontle ga ke itse gore ka goreng rona ba bantshonyana ntlhale ka togala ga go tse gore mme nna le Geoffrey ne re le makau ka nako eng re itshwanna re le bantlenyana e re tsena mo rediong mo utlwa gore bana e seng ba ke ipotsa ra ba tsuba ikitsa veteran ya radio a rontse 2 months le tsone go bona isa itse go dibala tsone so ga ke tlhaloganye gore ke veteran ya mmuka maya e ntse malatsi a mabedi mme ba gaetsho jaaka ke bua ke letse ke buile ka bolele ke bua ka Geoffrey Motshidisi yo ntirileng se ke leng sone yo ntirileng gore ke itse radio ke itse go gasa match mme ke batla go raya Batswana ke itumetse gore Geoffrey o tsamana a kile a neelwa seetsele sa Gautona ka 2018 le rona ko duma re tla nna re mo gopola ka gore ke motho o nnile seabe mo go thameng ga duma mme ke rata ke bua mafoko a le mabedi ke go naga se ka ke bua gore le se ke buile ka bolele mafoko a ke a gore go na le monna ko Lesotho a bidiwa Tshepo Tshola ne le seopedi se se tumileng thata so Tshepo Tshola a ya concert-eng ne le moopedi mme a raya seo a ile go irela bana ba gagwe letseno ka go apela motho a tlhasela ba ntlo ya gagwe a ba mmolaela mosadi ile boemong ja gore a lela utlwe botlhoko a nna ga a tshe a tlhama pina e a re se nongwe nkadimile sone ga o re ke se busetse ke tla fetola ke re go lokile le rona re le Batswana le bo Rre Motshidisi ke batla gore ke mereng ke re arabang le bule diatla tsa rona le re modimo le re seno se o ra dimile sone ga o re se busetse re na re go lokile go editswe batsadi go editswe Geoffrey o dirile tiro ya gagwe a dirile tiro ya gagwe re tshwanetse ke gore re moeledise ka go mo robatsa sentle ga ke rata phitlhong ya ga Geoffrey ke tlile polokong ya ga Geoffrey ka gore ga o hitlha selo wa bo se hitlha gore ga gone o tla se bonang le wena o kwa se bona mme ga o boloka selo o se bolokela gore ba bangwe ba tla nna ba re le ke lebitla la ga Geoffrey ga a bolokilwe nte ga a hitlhwa o bolokile goo mme batsadi ba me re lebogela gore sa le utlwa mokgosi wa ga Geoffrey le ntse le tla kwano
le tla go rotloetsa le tla go ha support ba lelapa a ra re ka mahoko a ntseng jalo re re mowa wa ga Geoffrey go robale ka kgotso ka kagiso. nte re ntse re tsweletse lenaneo wa gaetsho tse di bore tare nte ke feta ka engwe ke ne ke le gongwe re reka wa modimo o tla feta ka yone mme ga ke re ke a e bala mo o ka re ga e umakege Rre Geoffrey Motshidisi o ne a fiwa ke Tabitona tsele ka ngwaga wa 2017 ga 16 2018 se biwa tsele tsa tlotla ya Tabitona nte ke re gape ga ke tswa go ke koperre ka ntse go bua ka batho ba ba thaileng seromamo ntse ba tlogotsiwa kwa mme ke utlwa ke tere lebala Rre Nkaraba ke boeletse Nkaraba e ne le ene motho wa bobedi tataiso ya dikgang tsa motswalediso gore batswana ba rata seromamo ga ba tla utlwa dikgang ba dutlwa mo tataisong e simolotswa ke George Morosi motho wa bobedi go dira thulaganyo ke Rre ke boeletse Nkaraba Rre Nkaraba ya maka dinao bagadima bagolo ba gone o letlapa la seromamo a se sa Botswana yan ke re ga maphata ya ka kwa re ka re ba ba ya ka go information se go bona daily shiteng bo kutlano jane ke sone se ke teng o ka re yana gore re tla bala mme se ka ra imba go go wena o ka makadina wa re la utsi ga o re utsi o re le mask ga ba go itsa ba go bona sa ba go bona mo kutlano na go ya le go go ha go ne ba ga le gore ne go setse sebaka se se kananyana ya la gore ke ya go bereka go re dilo ka gore ke ha ra ga bone hela ya mo sebakeng se go tla kopa mme ke itirele matlhape a tla kwa Ya leboga makitumedise phuthago ka dinala ga Jesu Kriste ke ne ke re e re ke simologela ke kope gore batho ba hano ba information and broadcasting ya maloba re tshe ka gore re na le group ya badiri ba pele ba maphata e ne le phata ke kopa re tshe hela ditso re le se go ntsha jana go ga re tlogela ba ba veterans a re tshe batsaki ke ra le nna wa masimolodi ba veterans ke a leboga batsaki epe ke re bo monna rona ba sa le mo tirong le nna lo re tshe ke a leboga batsadi ke a dumedisa ke tsira go bua ka Jeff mme ke buelela bonna ke botlhe ba rile le kamano ya ga Geoffrey ha boela tirong as a freelancer jaaka ne go buiwa ke reka wa modimo o nana a heta a busetsa bang ba mekile ba dira nna ra nna le lesego leo la gore re bereke le Geoffrey Geoffrey e ne le tsala rona rotlhe ga ke a yamaga ka gore Geoffrey e ne le tsala me go heta o pehela rona ne re se re akanya gore kana Geoffrey dingwaga di kae ko teng ka gore nna re tsagela ka balekane ba gagwe
o makile kgantele gore bo Setlabošeng ba kile ba nna bagogi jaanong ha Jeff a boane ke le Setlabošeng wa mogogi mme ka gore Geoffrey o na a kile a nthuta tiro gape ke ne ke a mo reetsa ke ntse ke gore ke ne ke a sa ntse gore nya o Setlabošeng o ngwananyana ga reng gore e ne le motho ya le o bereka le rona sentle a sa ngongorege ka ope ke gore Geoffrey o na ntse jalo batsadi re na le maina re kile ra bitsana digogo nna le ene le Sekgogo le nna ke le Sekgogo ha re bonana Geoffrey batsadi e ne le rre wa lolapa Geoffrey o na ka go tlhorontsha a batla sengwe gape ke bone gore ke boammaaruri ne le go hejana gore Geoffrey ha na batla selo mo go yena o tla se batla go itlhala o se monnera mme a sa go kgopakgopetse mme a na le mokgwanyana wa gore o tla bua nao ka tsela gore so o tla la o se monetsi mme sepe se na se go kgopakgopetsa ona o itse gore o se batlela mmabatsana o tla go bolela gore wa boka jala o nna ke sa ji a re dijo ke tsa re ja nna la madi a le ke go ithekela ka gore ke batla go ja le mmabatsana Jeff o na rata bana ba gago ba gaitse thata bana ba nna ga ke tsora tota hela ke batla go bua gore ke be gore nna ba spoila ba sentse bana ba nne ba sa o maungwe ebile no itse gore ga o kgoma ngwana ga Geoffrey o kgoma go sele jaanong e ne le motho yo o ntseng jalo o na le dinyago thata ke gakologelwa nako nngwe re ira live broadcast a te ne le lwa ntlha ke ira live broadcast a no ke tshogilenyana jaanong tlotlela gore mona kitchen a ke re o le ka gore ke tle ke nne sentle kana seo se borapedi seo se se maswe thata e kile a re na le directora mongwe a batla gore a tla a mo tlhatlosa maemo jaana a ba go motlela pudi go mo rakeng jaanong gore a re bana ba ga directora ke ba tseleng sepele mo gaborone jaana ga ba tsedipudi a re he pudi eo ke ga e go keletswe ga setlhareng bananyana ba ba e bula matlho ba e kgotlha mo dinko ba ira dio tsotlhe tse di gakgamatsang mme jaanong a re se ne se le botlhoko go heta directora a busa pudi a e busetsa ka gona moila nya mme ga bateng le bana ga ba tsene mo pudi e le sa leeto na go isone bana ba ira mo kitchening mmogo batho ba ne le ditsala tota motho o tshwantse ka baena ke go itsone ka modimo ba ira programe mmogo ga ba etsa programe ba tlhomagana ba kae ba reng ba irang jaanong go raya gore ka gate nna a sa itse godimo o ne a reile go itsone ka tsela e sele a re ne re gabeletsa dipinatse tsa bone mosakaso wa bone a binagela ka tlhogo jaanong ko teng motsa kante malome ke mo school ya mitsa malome ke mo school bina re go bina mo go nna ke moila ke lemogile gore hela ga ke bina founu ya tsena kgolo ya tsena mongwala to jaanong gape ne le motho o reng ga o ka mogasengonyana o ne le motho o nang le tanki o motona o kile a tshola beke a nna tsene dilo tsa go moteng gore a bekenyane ga ke e ratile ana shombi ga ke e rate beke e tshoga a ba re gore a re mphe beke o tla bona go dira jang so ke mohabeke beke eo itsa e ne tsamaya e tsholwa gongwe le gongwe beke ya ga kit ke dilo ke kit go itsone neela beke go ke ntshe chargera mo bekeng ke hilweng ke kit beke ya tsholwa ya tsogala e kile ya kgaoga molepo wa bulelwa na re beke monna mme na bona go hampona re beke ya rona ke re ya tshwere ke rata beke e bona ka ntse ja
Abar hora ni replace batayo. Ne ka batai ne sara tija ile. Ine le motho yo phepa yo rotwetsa. Ga ka rata go tse dintle ha o khabile mo tla go boka gore ne o dilo khabile ka mongwe le mongwe o khabile kana o kgona go bora gore ke ne ta hale ke bone se ba ma khabi he bana ba khaba o so ba tsa ditota go bontsi mo re ka go bua rona hela re ka re ba Geoffrey a re itlhetse morago mo tirong o na re ha bothitho jwa motsadi e ne le motsadi wa rona e le tsala rona e le molekane wa rona re ne re se re ikutlwa gore nya re Motshidisi ne go sena tse ne le hala motho yo lorato yo rotloetsang mo go rona rotlhe a sa re tlhaole ka gope ka le ka lo batsadi a mawa ga Jefu Robala Ka Kagiso ke a leboga. Mo sebakeng se phutego e tlotagang go tla tsena moemedi wa Super League Legends Rre Philip Makgalemele. Rre Philip Makgalemele. Ke a le leboga ba tsamaisa tiro. Ke a go lemoga Kgosiswe Msinyi wa motsono wa Bokaa. Mokaa o iso ka yana le nna ke le Mokaa mme gale ke le Mokaa wa ko Sosong. Ke lemoge baeteledipele ba setšhaba botlhe ba ba leng teng gano. Ke bona modulasetulo wa khansele Rre Molokwe go setse go lemogilwe baruti ga mmogo le mapalamente le matona ba ba leng teng le mapalamente a maloba ga mmogo le lona Rre Geoffrey Motshidisi ba lelapa le setšhaba sotlhe ka kakaretso. Ke le dumedise ka leina le legolo la molodi wa rona Kgosi Jesu Keresete. Mme ba bona Motshidisi na bua ka lerato le ba neng ba le ga Geoffrey Motshidisi e le ko hejane. Ke le tlhomamisa lerato leo ka gore le nna ke ko hejane ko ke tsalwang teng, ke a le itse lerato la teng. Di ke hitileng mo programming e ne e dirilwe ke ba radio mme o bidiwa gote charity go tla fela. Ke dumela gore pele na bidiwa charity Ntekane a re ilana le Geoffrey nako nngwe sengwe se mo thubile pelo a ba botsa Geoffrey gore where do broken hearts go? Geoffrey a ba morare window shopping. A di dipelo tse di thubegileng di a kae a ba reng a dipelo ga di thubegile wa hela go shopong la go sena madi o jesa maphago monate o lebeletse tse di mo dishopong. That's just for you. Ba ga tshoke hano ke bilwa dikgang Philip Makgalemele ke emetse le khota le bilwa go te Super League Legends. Super League Legends ile ke batho ba ba tshamekileng bolo mo likinye ko godimo nako a tene e bilwa go te Super League gompieno e bilwa go te Premier League e bilwa go te Botswana Premier League. Bangwe e ne e le batshameki, bangwe e ne e le batsamaisi, bangwe e ne e le bakatisi, bangwe le borefuri, bangwe le babega dikgang. Ba e le gore re tshamekile ka ngwaga
wa 1979 go tsena ka ngwaga wa 1990 ke na le motshwaramadi wa rona ha o bile wa gote coach Matlheke o ka ema superstar sa Gaborone United ke na le Rre James Moki re na le ha ena gape e le mme ga dikgang Albas ba sengwa Toratedi e le bangwe ba bone mme a ka se ke supile go akaretsa batho ba le mmalwa kana ba tsaya karolo ba le mmalwa mme ka gore Rre Geoffrey Motshidisi bontsi ba rona re tshamekile e le mme ga dikgang wa radio wa nako ya ha re tshameka nna ka sebele sa me ke tshameketse Black Peril ke bona bangwe ba di-supportera le maloko a Black Peril Mchacho ke tshameketse notwana ka lebaka le lele kata ka nna managera le chairman wa teng ka lebaka le lekhutshwane ka tshamekela le Township Rollers so mme re tshameketse ditlhopha tse di harologaneng yaanong mme mo go ene Super League Legends yo re mo femetse gore re batane ka gore ha gongwe e ne a re botsa gore semamang o kae be re utlwa gote o sana le dingwaga tse kana a bolokilwe ka puo ya ga Rre Patrick Masimololo a bolokilwe mme ra bona gore a dire mokgatlho o re ka batanang o re ka itsaneng gore re kae o re ka bonang gore re ka bolokana yang mme ra forma ene Super League Legends re setse re gatetse pele gore re tle re bope koporasi a cooperative society e le gore tla bidiwa gote Super League Legends Cooperative Society mme ka gore Geoffrey Motshidisi ga mmogo le baanamisi ba bangwe ba radio ba tsa metshameko e ne re ga re tshameka bo ba gasa metshameko ba ga letso ba rile ke tekwano ke le patrone ya lone le kgotale ke tegela kwane ke re lebogile re lebogela botshelo ba gore Geoffrey Motshidisi e rile mo bobega dikgeng ba gagwe bobega dikganyeng ba gagwe ba radio ra borene re le bangwe ba eneng gore o na bua ka rona a re balolola a re le mo lebaleng ya ba rile ba re patron Tsa-Mo kwa hela o buithe o bua le go kolle mo hela gore re lebogile mme ke haro ba ga se go hela ke re ke lebogile maabane mo tshokologong ke lekile go batla pina ya tsa metshameko e ne re gantsi a tsena ebile e dirilwe ka leina la gagwe bontsha bongwe ba yone o le nna ke tshwana le ene Jeff ga ke itse go opela mme e ne bua gore Geoffrey Motshidisi o re tsiseditse tsa metshameko nkile ka re ka e bata maabane yani ka bo ke ne ke lebetse gore kana Rre Mogomotsi ka ba modimo ene ke la be e le director teng gongwe ka bana a imponetse motho go nkile ka re ke bara kere nkile ka nna assistant minister go ofising ya president jalo wa pina teng ya pala go tswa mme ke dumela gore ke pina e leng gore betso le la itse ka jalo re le batshameki ba pele ba gaetsho le di-administrators re le people who contributed in a small way mo footballong ya naga la Botswana ga gona ka re ka bua ka katego ya football ya Botswana re sa bue ka babega dikgang re sa bue ka Rre Geoffrey Motshidisi ka jalo ya ka se supile ba gaetsho ba rile ke takwano ke te go supa gore re lebogela seabe sa gagwe se le gore o nnile le sone mo metshamekong bangwe ba ne ba nkgakolola gore ga Botswana e tshameka le China dingwaga tsone tse di gamarago tsele nako ya teng Zebras ya rona ne ebile ya gote Botswana 11 e tshameka le China e rile ga ntse a gasane go na le ngoplayara ebile ya gote Chinchamfu ana gata ha Chinchamfu a e tshwere Brajefo tabare ke mosimane o mokhutshwane o kotsi o ka tsana ga gare ga maoto a gago e le Rre Geoffrey Motshidisi mme mo go ba lelapa ke batla go etsa ke itebaganya le rona kere re lebogela botshelo
jo le tlogetseng re Motshidisi gore rona in the football sphere kana mo mosakeng wa rona wa football gore a re direle mo go kalo-kalo re leboga thata gore le be le nela mo letella gore a re direle mo go kalo-kalo mme sabe sa gagwe se nnile se se tonagela thata ga ke ta mo radiong ha radio Botswana 1 ke motho ke e reetsang thata ha e bulwa moreri wa lehoko ona a bula ka ngwetemana e tsere mo go dipalo ka sethogo se se reng o se ka inyatsa mme ke ne ke batla gore ke re mme Motshidisi ke re o se ka inyatsa ha go kgona gore go direge o inyatse gore kana gongwe ha ke ne ke dirile sennanne re ka bone re bolokile botshelo ba ga Rre Motshidisi ga ke eletse gore le inyatse le itse gore you've done all you could. He lived 74 precious years tse re tshwantse gore re di lebogele Modimo mme ke eletse gape gore ke le kgothatse gore continue believing in God. Nna ke Modimo e leng gore le ga ke sa mo itse thata mme bonyenyane bo ke bo itseng ka ene ke gore you get his best performance during times like this. Ka jalo ke eletsa go kare le ka tswella le le gaufi le ene Modimo ka tsela e ntseng jalo. Ba kereke ya Lontoni e nna ke sa e tseneng le gare nna ke tsena church ke tsena Anglican church ba na le pina e reng re ba le masego a rona a re a neilweng ke Modimo re tswele re bue ka one mme re tla gakgamalla dineo ke ba le masego a gago o a neilweng ke Modimo o bua ka one mme o tla gakgamalela dineo. Ra leboga Rre Makgalemela re gopola nako nngwe Rre Makgalemela e le moeteledipele wa BFA yaanong notwane a ke tshwarane e sa tshameke sentle ka re nako iragala e jewa yaanong ke ha a tsene mo lebaleng mo lebetse kana yaanong wena o moeteledipele wa ditimi tse tsotlhe ya bena ke a sala gare ga lebala mo sebakeng se go tla tsena moemedi wa lenaneo la Motshidisi. Ke dumela gore programe ya Motshidisi e rutile batho ba le bantsi tota e ba rutile dilo tse dintsi tsa gore dijo tsa Setswana dijo tsa setso di ntse yang a ke re phutego e tlotlagana nna ke ra ke ithutile thata mo go yone mme ebile batho ka bontsi ba ne ba ete ba re RraBee ke motho o ratang dijo ke ga na rata go bua ka dijo thata ka mme na sa rate dijo go tlhelele ne se motho o rata dijo ba re o na rata dijo ka re ga na sa rate dijo ke kganya ya program ke tla kopa mme Honorable Councillor Salome Lesola gore a tsamaele ka kwano. Honorable Councillor moemedi wa Motshidisi Salome Lesola. Sir, hello. Mo college ke Mago Prince Motshidisi. Mokwaledi wa Rraagwe Shoni Motshidisi wa nnete Gomolemo. Guys, rona kwa kitcheneng ya rona re bua re itumetse. Smile se le se bonang se ke se re ha re bua mo weleseng re se dirisa. Lenaneo la rona re simolotse tota ka ra simolola ka kitchen mo radio. Re simolotse e le Phutha Ditšhaba. Phutha Ditšhaba e butswe ka 2002 e lontshiwa ke Rre Geoffrey ko Francistown. Rraagwe Shangi ka ne re moteletse ka teng a na le go dira makhaya bo magasineng badiri ba pele ba ba neng ba le ho
ba ne ba re letella gore re ka simolola go buisana le radio re le ko re leng teng le ka gakologela gore ba go provincial o simolotse go bua le radio a le ko Orapa mme phutha ditšhaba ba gaetsho leina le letona la ke re utlwa malatsi re bitswa kgoga masimo gore re tana ntse re phutha ditšhaba ka gore tota le thamilwe ke ba ba re togetseng bangwe ba bone borre go dira mamakaya le Rraagwe a le moya bone e role ka kagiso jaanong mo mananeo a jaaka re itse gore na di kakgelo mo radiong rona ga re nke re bua ka bolele ka mabaka a gore re dirisa madi mo difounung tsa rona ga o bua ka bolele gatetotsa re ting ting e kgaogile madi a hedile yana tshwere se re nna re bua ka bokhutshwane le go sitelela ba bangwe gore ka gore bone gore thulaganyo tsa rona di godile jaanong re bantsi thata mo teng ke na le re direlang ka ke tsoro setse ga kae ka gore ka batlile a e spotile ga a leng teng re na le badiri ka rona ba bangwe ba lekoko re bidiwa lekoko ba gaetso la phutha ditšhaba University of Life mme gompieno le ga re le ba phutha ditšhaba ke direlang kwa mo lepolone ke raetswe ke batlile le ena gano ke tsala gore le itse mantswe ya rona ga di itse beng ba one ga ne raetswe kolo a leha o ka ba leha ena o mokutshwane thata mo go rona rotlhe a ka reya le ka bolela kamana gore ao kolo o kana batho ba bodimo mme le re bagolo ba gaetsho rotlhe re ja tandabala le nna ke le mo teng ke ja tandabala ba gaetsho re bagolo re bagodi jaanong ke batla gore ke somare le nako ke tsamela straight mo lenaneo la rona la Motshidisi ko re tšhatšhabisang teng re ja dijo tse di monate wa monates lenaneo le bagaetsho le re lebositse ga re le Batswana go sena sepe se se sa jeweng ga re le mo kitchen ga re rate ope a nyatsa dijo tsa ye mongwe ka gore se nna ke ja phane o ja monakangwe kana o ja sengwe se boko hela mme ga re rate gore wena sa je phane o gore hei batho ba ja diboko re ne re le tota lenaneo la rona re le tsamaisa hela sente ka ga nna le tshwere ka teng nna ne ke le mokwaledi ka mabaka a gore o na kwala ka ga a bua be ke mo direla tiro motho gore dilo tse dingwe ka ebile gongwe go eta go bua ka setswapong ga gongwe go bua ka sebirwa ga gongwe go bua ditemela tse di harologaneng a eta gore re eta re thusana go kwala dikemetse mme ba gaetsho re le diretse dijo o tlogela tiro ya gagwe e tona-tona e leng gore re tshwanela gore re lebogele re le Batswana ke a go tatsa raetsho jaaka no sa tswa go tswa ka mogopolo wa gore a batho ba ba direle dihikantsho ke tsaya gore re ta e tsaya le re itsele le sethogo ko radiong re lebogile dilo tse mo tse re diwang ko radiong di kgona gore diwa go eta tse diwang ko counseling le tse di buang ko palamenteng re dumalana gore go tshwanetse gore go nne le sehikantsho se se supang bagaka Geoffrey Motshidisi kana Gomolemo Motshidisi e le mongwe wa bone dijo tsa rona ba gaetsho ke tsela gore lothe le go ta tswelela ga rena go ya magolo ke ne ke botsa mme ma Batswana ba bane ke kana re ne re tsweletse re kwala buka e ke tsela gore o tshwanetse e be setse e hedile ga e leng teng mme ga le gore ga ya helela ba gaetsho ke kopa di-sponsora mo go lona gone ke simolola ka lona gana gore buka re e tsweledise e teetswe le mo setšhabeng ka gore e tshweretse tsotlhe tse Batswana ba ka di dirisang kana tse ba di dirisang go ntle ga jalo re tla bo re lathile dijo tsa rona tsotlhe tse e le gore le bana ba rona mme ba ka tsoga ba tshela ka tsone Geoffrey Motshidisi ba gaetsho ba mmuile ka ga ntseng ka teng nna re mo gopola ka yone kitchen ya rona ebile re kopa gore e go boela ka gore le malobane santse re buisana nna le ena nthare go diragalang ko kitchen kare re santse re tla botsa le rona gore kana la bobedi hela ga gona dikgang ga di hela nna ke tsaya dibuka ke baga ipaakanyetsa kitchen cause o rutile ba bantsi ba ba santse ba le teng mo seromamoweng ba ba ka kgonang go e tsweledisa tiro ya rona jaana ya Motshidisi jaanong Batswana ga ke rate gore ke medie ke rata gore re tere ga re go hithara go boloka jaaka rra tshwasa ka go bua mme ke ne ke bua boemong ja lekoko la bakgedi botlhe ba di-radio ga re rata gore re phutha ditšhaba rata gore re bakgedi botlhe ba di-radio ba eta re mo bogautshwaneng ka ga ne re dogantse ka teng nna le raetsho Geoffrey Motshidisi gore re tabo re ba kgobokantse gore disele mme ebile ne re molaletse gore ya go nna se buisa tota go thulaganyeng mme ga re na go ema re ta tswelela ka gore ke gone gore tabo re tsebana teng kana re itsanete o itiretse lesika ba gaetsho
ene ke na di phiretse ke sone se le bona le go pieno re le hano ke swa kwa mauna tala la itse re na le lesoma ga ra iso mara ka khona ke ntsala ke ba ga iso mme ke bona go tshwana ke gore ke go robatsa ntate hano be le mogaka wa rona ke re ka sefela sa ke na le modise ke tabo ke se tlhokang le ba lelapa le ba masika ke re a moya wa ga Rraagwe Shangi Moshombororo o Robala Ka Kagiso re ne re rata madumbi thata nna le ene re rata go apa Mtekane mo kitcheneng ka mme re itse go tswa ra apa pa lapeng ba bobedi re ne re nna re kgotse re itse gore re jala mo kitcheneng a moya wa gagwe o Robala Ka Kagiso ra le boga mago prince ke tsa gore phutha go mone re direlang a ke le mone ra go dira le mago prince mo sebakeng se go tsena moemedi wa Red Sparks Football Club Rre Molutsi a started ke a leboga motsamaisatiro go setse go dumediswe ba gaetso nte se ka di a nako ka go dumedisa nna di tlo go change-a le beke yotlhena le gompieno go bua ka Geoffrey Gomolemo Motshidisi nna ke bua ka pro o prika ka monne re mo itse ka teng mma ke ne bua gore bro na sokodisa mosadi mogolo ka go bua ka dilo tsengwe a ba bua ka tautona a rona jale e rile ka 73 nna le Jeff tautona the former president se sa khama o na re tshwara matsogo ene beke yo tshumalazi ya ga ise ka kapile bobo ha ke zore mongwe le mongwe ha o lo ka eletsa go tshwara ke president da ke le tsogo fela go tshwara ke SS ra khama ene se mo se tla tha ona a re tshwara ka matsogo re so re ja ga bro United re se trophy Reja 1-0 ke sona go ke that goal. I was the youngest. I was 18 at that time. And re bua ka batho ba tona ba ne ke tshameka le bona ke Jeff ke pro motho le staka ne go utlwa mo bekeng yena go utlwa ha go bua mo radiong re mo a ne le tsala ya ga pro go swane ya nung sena se budiwa go zwa are a bozwa ke wa radio gore a motho Geoffrey una itse bo a ba re ena ra rata hande go sena se then I said we are living in a different world a bua ka monna ka pro mo bolo. There's only one position in the whole 11. And how about the hore? What about Barata scheme? I don't know what Barata scheme. Babata who pick you a lamb, Miasakon. How about the hore motor? I people, what I say. Let's have people. The Mopeka position, near the position of pro, number 9. However, I'm to excel at position number 9. He's a real star. Because always, when you receive the ball as a number 9, you receive the ball with the goal post at your back again. And you have to be motorist who control a ball.
I tell you, do you wait? That talk of going to have us. I tell you that I won't pull away. This was you are the position in the pro as Hamik. This is where pro was very intelligent. All these things unadi dira kaulumu khonzinja. So, guys, horobetse setak. Like I say, it's a gile in now monyenyane. Nabolo negi wis. It's a mixi Woolworths, Lopsec. For the entire year, Edmund Hazard from 1 to in the early 70s, 73 onwards. The whole of Woolworths, Southern Zone, there was no ace, it was only me. And so this is what you worry. Why but was I the pro? Here was I the pro? Monaco knew how with you know either Shangalala Township Rollers or Shangalala Xhabalash United or Shangalala North One or Shangalala Black Parade. So when I Shangalala team had to wait. That's why I was saying, but Basorwe, Dota, Baba Matohaba meets. Handoka Mazawa Mago to Queen, who were a Motokamon Momitzgalin. So now, Bahaso, Gihudi leg, get Sulala Banabanabu Pro, Basulari Cock. We are good practicing. Get Sulali Kubazabone, Raba practicing. And I had the opportunity of Samika Lebone. Samika Lebana. Pro Rossi in a recruiter, Bo Bantirile. Me Erhabam recruiter, Abarari. Samolo Gualenta. Hanta Tasna Butata. Itata Gutula Samike. Rraagwe area monna mongwe na bidiwa mabutu e Bokaa. Rraagwe wili. Ele na Rraagwe. Me a gana gore a ye go a tshameka rollers. Me had pro played for rollers. You will not have heard of Pro Morale. Because this man, Pro Morale, there were two pros. No matter Pro Morale, le pro. Hey. Kosian, Kagwa. Maria. Yo kosiame bagaeso moretsi ga borone yo kosiame medita bua kae. This was the finest pro nice ball, but here was the finest player you will ever get. And pro lereo give am ba tlotseng a lasting impression go respect. Nda bi yori class na go because Monnga a go ntse go number 9 go dikhassing up to today. Monnga a ise go number 11 up to today. Unso go disitse ka gore ga se za mo number 11 a ba inne. And every time I go bua ka number the best number 11 go bua ka ene. Unso go disitse. Respect se the samke mo le mo. De go bolele. Respect se de samke la di makao. Mo le le. Le ga iposa gore ile ga miana ntsia. Respect se de samke la di makao. Ina le makhari. In the whole bit, you are going to play for respects. No, such a hair. When the Honalema Caribbe, Banne by respects. Bannemba, Balibella, or play a Rekians in Jan. The Bahu Ruku.
Tsa-Mo a tsokhosiya maabane motlogolo wa babo ke mo tlhalosetse ka gore go le tsare rona ba bitsa Moshaga yaanong ga itse ke ne ba bitsiwa Moshaga Mashaga makredi modisa ya maka dinao ke Moshaga Lamon Rraagwe ke ene Geoffrey na le bitsa Mashaga na transfera go go lona o na bidiwa Moshaga le Rraagwe Magret leina la Moshaga le president a di-class ke ene motho a leina le la Mashaga o ne a ruetse go kgalang ka ga ntshetsa mo lepololetse yaanong badisa bone ba ba letso la a bitso nka bua yang ka gore ka tsena batho sentse re bue sentle yaanong o le bone Mashaga yaanong ga a tsela ko tokeng kwana ga a nna le bona re ne re le Mashaga botlhe ba mongwe le Mashaga bopro ba ne le Mashaga no te maka Moshaga o just like that so guys monna e ne le motshameki wa tlhwa bro ha ba ka go moitse o mmotse mothusi wa kgosi a o teng mothusi wa kgosi ya batho o teng a butsa ayo e ntse ke bua hela ka ga monna wa ke ba maka ke wa go o mmotse Michael Spokes ga borona at one time una mo tribula gore a mo re Abbas this man at dribbling he was the best at shooting he was the best he was everything like I said to play number 9 you had to have the qualities and everything sa go ka dira sengwe se se rata ka ball that is why I say this man ne le motshameki yo motona thata nna ba nthutile e rile ga ka 73 ma ra be ra go tshameka President Day Cup yaanong ga ke tsena ne ke tswa go lobseke yaanong ka ke tswa go sekweleng ke I was the youngest ga ke tsena ke tlhela gore ka ko monneng ka kwana o itse go na le batho ba batona ba ke ba itseng ke ne ke ba itse bo a buti so ke ne ke na mathata ke tsena a ise ke tshameke le B ne go sena lo no go di B le le process tshameke le B ka be ke pikile so I was playing number 10 that day Pro was playing number 9 gona le our own le sebela re ditsi a ba ne le o dira kharebela bo ne la kharebela bo chipa le bo ne re ga le laria ne le na ba a dikolo ga ka yo so re be re tsamaya re ya go stadium ra go tshameka ke ngwana o itse ke mo gare ga banna ha re tsena go stadium go de Jeff ba pro ba le mo ga gore ke tsugile a batla go nna nthare dira so sitseng sa bo feel free we are with you stadium sa duma ka be ke wela then ha ke wela be ke simolola le ene le bo Maria re dira se se rata ma response that day I'll never forget it it was a day for me and I scored the only goal on that day Rre Geoffrey and that's when the president now Xhabalash I played for Maswali but then the national the 11 year the secondary schools in Maswali I represented this country Malaakatse. I didn't play for the national team because Nigga respect but I had to play for 11 year it was all the time you had to be playing for either of these 4 teams but I didn't play, Lena Pro didn't play, Lena Maria didn't play because that is a fact. Because that when we pick out the videos on Twitter for the but okay, so the one this even like a period
This was Respects Navy. This is how Respects was dressing. This is how Respects in the Yapa. And Nagyapa Yana Horiki, Kikopole Abuti, Lekamune, Raparagating, my Respects. Yamir Simbolikaku. Polikaku, the Sapari, and the Galahati is a mapanzo. Mogi Floshe. This is how we dress. Lahore, Abu Kuswani, Ninga Tataka Pro, Kako Samika Bolo, Miela, Amuya Pro, Robala Ka Kagiso. Most of I can say, Halaka la legal la mo programming ya rona go. Hokwa dilwe honorable Mabuse Pule. Ntse ke le ka go la tlhala mathoka a ke kgone go mmona. Ha gona le mongwe e leng gore go ka tswa ile ka ditshwara go kana ditshwara go di dintsi ya ke re malatsing. Go wa ka tswana mo diretse molaetsanyana gore a tla ka bona to gore balla. Bokaa emela ta ka bona ta gore ba lla molaetse mo sebakeng sonese mme ha ile gore ga gona o ile gore o ka tswa a mo rumile gore a tlo go bala molaetsa re tla tsenya khosi mme mo boemong ba khosi go tla tsenya khosi ya rona councilor no. Council chairman, okay, I thought I am a movie member. Council chairman. Ma fille du médecin le matin la marnoire na Jésus Christ. Mon parlement a mpule la moleta. Me ya karitsi ba kontlo kholo. E ke tlo bua ka mogaka. Rona mo boka re mitsi le Rraagwe ba Tswana. Le ha ke ntse ke kopana le ene. Ga ke itse gore Geoffrey Motshidisi o go radio. Keneo. Na ke itse hela gore nya ke Rraagwe ba Tswana. Mme le ntse go radio ha tsena thogela. Ke itse gore o ke Geoffrey Motshidisi. Le ha ke ntse ke tla ke kopana le ene hela yana. Le mmarona mma Motshidisi a go ntse go teng mma Motshidisi. Ha go tliki mo go nna gore batho ba ke batho ba le one. Ke godile yalo ke re etsa radio ka gore ke yone ne ile yone e re tlotsang bodutu ka yone. Ke nnile kgatlhego ya radio morago ga lesola ga Mokhankgara. Ka be ke simolola go nna gaufi le radio ke re etsa thata. Mme ka ba ka hella le nna ke a go ithutela gone go radio ke dira broadcasting in radio and television ka ntlha ya bagaka ba ba tshwanang le boleba go bereka mo radio ga se so se re tsang letsatsa kuma ga tsenga mangwe ko Kenya batho ba neng ba ga sa mo radio ba kile ba dira le gore morafe e mebedi e sa utlwaneng ilwe mme re bona jalo ba gasi ba rona mo Botswana ba dira tiro e tona thata ya gore tshwaraganya re nna batho ba le bangwe ke se leng gore rata re se leboge ga ba bangwe ba ga sa ya puo ya letlhapa ka nte ya letlho re bona mo Botswana ba ga sa puo ya lorato ya go tshwaraganya mosakaso o go buang ka one o ke tsa ke re lapa le lengwe le lengwe ibile ga go tla di 31 tsa December yalo re ne re nna re emetse go kgaoganya ngwaga ke gakologela ka Y2K 2000 go tela ga se la go bokhutlho la hela re tlhile re ipotsa gore gate go iregala dio mang ile gore ya nong Rraagwe Malaakatse Moshombororo
ke bone ba neng ba tshwere le mogatisi kwa pele ha ke mmona yana ke gone re boneng gore batho ba gore diong ba ke bone na re ntse re itseela gore nnyaa batho ba gare ba itse re itse go ba bona hela jaanong ke ga ke na mafoko a mantsi ba Rraagwe Malaakatse ba niele seabe se se tona thata o na le very very patriotic about this country o na rata lehatshe le hela thata gongwe jaaka go ntse go buiwa gote re bone gore go na le fikantswe modulasetilo o teng gone ga kgaoa go na le tsela e fetang ha re sala re tlhalositse gore re kopa gore ditsela tsa rona mokgatleng re di fe maina e tla be se thona hela gore tsela e fetang ha mongame re ibitse gore ke yone Geoffrey Motsibisi Street re e le go mona ramoka ga ke re ke a senya ka gore ebile gongwe rona re mo Bokaa jaaka ke tlhalosa re itse hela gore ke Rraagwe ba tshwana le bana ba ba tswang ko tlase ga o bona nna ke ne ke sa itse gore ke Geoffrey Motsibisi ipotse ba tswang ko tlase gore bone ba itse go le kana kang ka ene gongwe ga re ka bitsa seterata se se ga ka ene gongwe go ka nnela ruri ka re ka mosarata ra itse gore nyamme e ne le mang ke botsadi ga ke na mafoko a ta mantsi letsatsi se le ntse le go godimo ke lebogile thank you ke a leboga honorable mo sebakeng se ne ke kopa gore re ka e ka re ha re kgosi ya emela ka kwano e be re tswa ka sehela ka gore maemise ka sehela kgosi mosenyi tiro ke di dumedise baruti ba lapa le di phirimeletsweng la Rra Motshidisi dumela maretsi e re ithutile maabane gore re dumela baretsi gore re se ka ra tlogala ope kontle mme ba ga rona ne ke re ke latlhele magoko a le mabedi nna ga ke le mo lapeng le la ga Motshidisi ke mo lapeng Motshidisi ke ntsalake Rraagwe le kgosi mosenyi ke motho le mogolowe jaanong ntate Motshidisi o ntse le rona mme ntse ke supe gore tsatsi le a tlhokagetseng ka lone ke ne ke tshwere kganye nngwe masisi mo kgotleng mme se masisi dira thata ke batho anong ke delaela gore ne ba ntlholola ntate Motshidisi mme o ne a leka go nteletsa mo nakong ke paletswe ke gore ke moarabe ka gore ne ke tshwere kgannye a ba roma morwagole gore a tle go ntatolela ra batswana jaanong ka go rialo ntse ke supegela gore ke mo itse jang o na a itse go apaya dilo di le pedi hela nama le sengana na a se rata thata nama ka ne re sena di-fridge a gongwe ga e potologile ke sone rona re tla be a re wa segelela yana re gana go tla go mo tshwarisa
o tla ba e tlhatswa ba e apa ba e tsenya onions a ba e gadika a sena go e gadika yaanong ra mo itima kore o na itse nama ka senkoko se sentseng jalo sengana sone na a se rata na a ka go reka dipantela a tsa apa yaanong na utlwana thata le kgosimosenyi ga ne le moitse na reka dikoloi mme na nna a thudile jaanong tsatsi le lengwe ntare ene Jeff ntare e le gore kgosimosenyi na a thudile setlhare yaanong ntare setlhare se a sena maitseo se paletse ke go sutela koloi ya kgosi yaanong e bona gore e bathata yaanong ne le motho wa sukiri gape a rata sukiri mo tla ba loka yana maswana a le mantsintsi RraBee o ira jang sukiri e ga ena moloki yaanong se sengwe se neng a se dira a re tsatsi le lengwe a ile ko park station ne le motho o ratang briefcase yaanong ga a tsamaya go raya gore ba bangwe ba tswa ga a ditso rana a ba botsa botsotsi a ba botsa ditsela yaanong gantsi ba rialo ba tshwanela ke go mokaya ba bona gore ba changile a re ke ga tlhatlosa mosepele a batla go tsamaya a re go tsogope ke ba ya ko Botswana yaanong a re o na tlhatlosa mosepele a ise ko batho ba Motswana jaanong so se sengwe o na rata direngwana le go tela yone na rwala yone ba netemetsi thata a re tsatsi le lengwe re le ko molongwane ke ko masimong a ga rona e le gore la yone e ne ya nna go bokgwedi tse tharo nna re bona re le bana re ipotologa kgantele e be re ira lekoko la gore la yone re batla go nwa la yone yaanong ile ga a ile tirong be e le gore ra ithibolla re enwa jalo mo baneng botlhe ba ba neng ba enwa le gompieno kwana ntse ba nwa bojalo ke nna hela ke sane yaanong ke raya gore le gone ka ga re tshedileng le ene ka teng o na utlwana thata le mosadi mogolo ka bana o tla ba gore monna wa mongwato se tshwaga Geoffrey se tshwaga e be e le gore tsatsi le lengwe mosadi mogolo ga ntse a re ke setshwagana a re man nna ga ke setshwaga ke tla go kgwisa madi nna ke a kerela ke raya gore ke gone ka ga Jeff na ntse ka teng o re godisitse jalo yaanong ke ne ke utlwa raesongkwana a re ne ba nna ko New Canada ko 292 rona re godiseditse ko kopong ko 29 yaanong o ka bona gore dilo tsa gagwe ne di tsamaya sentle ko 292 le ko 29 jaanong ka bokhutshwanyane bo bokalo ba ga rona ke raya gore ke ene Jeff o neng re mo itse jalo o re godisitse ka lerato le lekalo mme ke wela o agile brand o agile le ke dirisa brand ga ke a translate gore brand go mme o agile brand bo e leng gore re dumela thata gore lona ba radio le tshwanetse gore le bo maintain le ire ka bojotlhe gore re se ka ra mo lebala jaanong ga ke ya ko bohelong ke raa botlhe ba ne re le ga rotlhe o godisitswe ke yo maago Batswana ke yo rotlhe hela ba re itseng gore re godisitswe ke Jeff le maago Batswana go saletse rona ke tabe ke le lebagelana ka matlho re ke leba maago Batswana re ke itse ga gona sepe sa tlo go se tlhokang sepe hela sa se tlhokang ke tshwara mogala hela ke dumela gore nna le tla ntshadišwa ke maemo a le nna ke tlo go tshwara mogala hela ke leba ke re maago Batswana ga ana se re tla re siane ke re ka lekalo maago be re teng go na le ga e le matshwenyego a tshwanetseng gore a go tshwenye itse hela gore re teng botlhe ke ba utlwile mme ke ne ke re ka mahoko a lekalo a mowa wa ga Jeff o Robala Ka Kagiso ba lapa la ga
Motshidisi go motsega le go motsegele ruri ke lebogile motsamaisa tiro. Mo sebakeng se phetogo e tlotlagana go tla tsena mme Kolobetso Sejakgomo molaodi wa kgatleng o tla tlang gore ba lla molaetsa wa ga Tautona wa Lehatshe His Excellency Dr. Rre Geoffrey Masisi. Ke kopa go dumedisa ba gaetsho ke simollela ka go lemoga batlotlegi mapalamenta ya pele ka gore ke lemoga gore Honorable Mabusekule ga a kgona go nna teng, mme ke lemoga gape kgosi ya motse ono o re mo gone Kgosi Sue. Ke dumela gore o na le bo monnawe ba gonega. Ke dumela gape gore go na le marara a mangwe a re ka tswang re sa lemoga ba gaetsho le bone ke ba lemoga marara a kgaolo e re mo go yone le ba ba ka tswang ba tswa ka ko ntle. Honorable Council Chair, modulasetulo wa council ya rona ya Kgatleng, Honorable Daniel Moloko, ke go lemoga gaetsho. Baruti, moruti Kgarapi ke go bonye motsadi wa me le baruti ba ona le bone le baruti botlhela ba bagane. Ke lemoge motlotlegi mo councilor wa kgaolo e Honorable Sebina. Ke lemoge bagolwa le botlhe ba puso ba nako eno le ba nako e fetileng ba gaetsho. Ke be ke lemoge ke dumedise botsadi botlhe bo Motshidisi le lesika lotlhe ka go tlhatologana ga lona kana ka ga la amanang ka teng le bana mo lapeng. Ke le dumedisa lotlhe ka leina la Morena wa rona Jesu Keresete. Ke bidiwa Kolobetso Sejakgomo ba gaetsho ke molaodi mo Kgatleng, mme ke eme ha ke rwele ditlhako tse ditona ka tlotla e tona. Ke tshotse molaetsa wa ga motlotlegi Tautona wa Lehatshe la Botswana o tla mo go tshedisa maetsho le bana le disika lotlhe. O kwadilwe ka puo ya seeng. Ke tlo go kopa gore le nthuseng motsamaisa tiro le tla o sobokagela ka puo ya Setswana ke somare le nako. Mme ke molaetsa ke o ba gaetsho ba le ga jaana. Major Spina Tlenki Motshidisi and family, Mashabane Khotla mo Bokaa. Molaetsa o simola ga gore a true legend has fallen. Though he can no longer personally step to the microphone at Radio Botswana as was customary for nearly half a century, the sounding echo of his iconic voice is not at all lost to the airwaves. True to his legendary stature, the passing of Mr. Geoffrey Motshidisi was met with the outpouring of messages of sympathy and condolences from across the fabric of our society. We celebrate his life and his illustrious career in service to our nation. We all have fond memories of his charisma and humor, as well as his ability to create content and transport his ever-expanding group of listeners in a self-made capsule, the latest code named Moshombororo. That is his rich legacy. Rraagwe Malaakatse, or Moshombororo, left a distinct mark in the broadcasting services and other events where he expertly and effortlessly produced memorable radio programs that endeared him to so many followers. Even though Motshidisi and the family have suffered an irreparable loss, we pray that you will take solace from the fact that the affection you shared with your husband and father radiated across the length and breadth of Botswana. On behalf of my family, the government and people of the Republic of Botswana, allow me therefore to convey my deepest condolences with the unquestionable belief that
God's faithfulness will see you through this darkest hour. May his soul rest in eternal peace. Dr. Mokgweetsi E.K. Masisi, President of the Republic of Botswana. Ke a leboga motsamaisi. Molaetsa wa ga tautona ka ha o no balega ka teng botsadi bo botlhotlana go balega yana ka tautona na bua se e leng gore tse dintle tse di dirilweng ke Rre Geoffrey Motshidisi bong ene o re mitsa RraBee ka kwano o na a tlhalosa gone gore le ditiro tse dintle tse na di dira gone ko seromamoweng jaaka dithulaganyo tse di tshwanang le bone radio e programe ya Tsa-Mo-Kitchining nna a tlhalosa le gone legacy yone ditiro tse dintle tse le gore o diretse Batswana ka ene programe yone ya teng mme le gore o tlogetse tota maka kore o tlogetse letshwao le e leng gore re tshwanetse gore re le Batswana re tlo re ipela ka letshwao lone leo le e leng gore o re le tlogeletse le e leng gore ke so se e leng gore se sentle thata mo lehatsheng mme hala ke sone se e leng gore tota o nne moeteledipele wa lehatshe e bong Rre ke abetswe Dr. Masisi a na a sa gatelela sone seo mme mo sebakeng se phuthego e tlotlagang go tla tsena babadi ba melaetsa ke Mokgabonkwane Boitshepo Mphatlele Thabile Pilane Khole Motshidisi Mokgabonkwane Boitshepo Mphatlele Thabile Pilane Khole Motshidisi Madam Putavadusu, Melete Balahaying, Elandalang Balahajan. Papa, your loss is irreparable. I want to carry forward your dreams and legacy and make you feel proud of me from wherever you are watching me. You believed in all of us to strive and work hard in life. We shared our dreams with you. You were our rock. I miss you and will forever cherish the love and moments you shared with me, my best friend. I'll take care of your twin, Letabo and Mama. I'll take care of your twin, Letabo, and Mama will be taken good care of. I love you always, Papa. Love to me, Phoi, Sekgoa, and Letabo. Dear Papa, thank you very much for loving us unconditionally, for always being there for us, for inspiring and motivating us to always go for what we want. I promise we will take good care of Mama. We love and miss you from Tebi, DJ Foxy, Tom, and Tumelo. Papa, as we all called you,
You were everything a granddad could be. You meant so much to us. You were loving, caring in every way. You picked us up at school at all times. You took us to church and shared your wonderful jokes with us. Every moment we spent with you are now unforgettable. You made us happy in many ways. You always brought smiles to our faces. You are a granddad who was special in every way. We will always treasure our memories of you, always. You are dearly missed. Love, Kialeboha, Nontle, Kosi, Wame, Ame, Letabo, and Tumelo. Rraagwe, we thank God for the time He lent you to us. You are more than Rraagwe to me and my children. Onole Motsadi, you were with us through thick and thin, always bringing laughter and cheer with you. Our hearts are broken that you left so suddenly, but we know heaven is rejoicing and full of laughter now that you are there. We love you and we miss you till we meet again. Kololo and kids. Papa, I don't know why, but you and I were best friends. I learned a lot from you. We all know I was Papa's little girl. I'm going to miss you. I don't know how I will manage but I promise you I'm going to fulfill all our plans and take good care of Mama. I love you, Papa. You will always be in my heart. Fly, my bestie, fly high. Oh, Papa, you really left when I was not ready. Though your wings were ready, my heart was not. Love you always, Nebza. Dikolo itse di tla di balang ga putlego e tlotlagana ke tsone tse e leng gore tlebe di tla go dirisiwa ke kolo ya teng ya ntlha e leng gore ke B276 BRF e tla be e pega baruti B276 BRF go be go nna le e nngwe e leng gore tlebentse e bapega ke B694 BSF B694 BSF go be go nna le koloi e tlabe di pega bana mo lapeng ke B638 BRK B638 BRK go be go nna le B148 BOL B148 BOL go be go nna le B300 AMF B300 AMF tse tlhano tse di ko tlase ke tse di tlebe di pega bana mme botsadi le kopiwa gore mo dikoloing tse tsa baruti ke yone e tlabe nna ko pele tsamaiso e tlabe nna e tswalela e nagala yalo le tsa bana e tsena ga e tshwanetse gore e tsene teng ke tsaya gore ra itse gore dikoloi tse di tshwanetse go di tlhomagane jalo re se ka ra iphitlhela re tlhakatlhakane le tsone gape re se ka ra iphitlhela re tswa go tsena mo dikoloing tse e leng gore tse ntse ke dibala tse mme bana ba go iphitlhela ba sa kgona go nna le ga ba ka pagamang teng ke a leboga phuthego e tlotlhagana There is a revision go baruting ya ba tsa ditagara ka dilo. O dila ga te gona le phosagala ga o dila ra emisa bana misikana e tsona e se bana misila soro ma se botswana a te ba sana nkollo go go le ne mai ko parlela ka nya ba ke bulu Motshidisi a le dile wala se bana misila soro ma se botswana le mai engineer a rona ha te le me ga dinya Tara tawuri ba toya maganya ga itore sa ba di ile go fe go itsona mo a tuti go fe e mang ga dinao
Ba amen. Le so ga jana ba kenya. O ntse a tsholo so e mele se ka diya ga ba kenya. Kiti o lo ipoletse ga o bua kana ba go bole ya no be ba bo ebisa ba sa bole. Nya ke le so ga jana. Ba go ba di so dole Michael ka ta go hale sa pa di tele kile ka mana go we a goro ga di ba engineer kile ka bona Rex mo gotsi a bo ditaba le ke mo engineer a bo go ba ne bi ba engineer is a technician ka re ba sula go ke ba bi technician. Thank you bo nzala nna ke ka halola mo ba polisi ke tshwerwe ha morwa hale ga ke a mo junction ga o mo ka tsana mo junction ya morwa tsonzoro wena ya ntsala teng e se re tloetsa mokgwa go itebala tota ke be ke ipela gore nya ke ga ba yo ke latlhetse matlhabe ke nya mme ga ba gape le ora dikolo ye kwa e tsa go bo go nyele ga ka be ke re pote ka ntse bona ba eme ha hala ba me ba kgopotso re ma raitso go hala ga wa ema le ke molato ka re he molato ke a bona mo rena mme kana le ene magastrata kana le ene judge go khwato khona le mella mabaka gore mme mo go direng jalo gore le molato mo kana gore le tsongwe e diretse ba bang ya re go bare gone e o ka tlhole mme wa o ntse o tsa teo tsia ana re e kopa license re ntse re bisha ke bona ke re tswelle le go kwala ha tsa license wa e lebella o re kwa ba ka re ke vru mishisi wa misi kare ke bereka le kare le ma ba no ne re mo tshire halo go ya tsama ka go ya sa khathelo nya re ba re mishisi re tsa go go itlhela wa re khathela bo ta o ba re tsa ke go etsa be gona ka re go la pi ra mtshija mme ra ga tsala tsa go ya ka mo parlamente wa ka a sa bolelo go gore nte ke mo founele ntse ga ke mbolela gore tsa go le mole ga tswa ba ya hala ga tswa ba ya hala ba tshwara mogala ya na nya ma polisi ba ntshire ka go le ga ya khathelo go le ya ga ne sa khathola le khathelo nya me le go ba go bua gona rol polisi tsa re mo parlamentaro go go bua re rol polisi ha na ke mo parlamente bua le mo kwe jo go lo o je via tamra nya bua le ne o mo le go ba tana nya rol polisi re ke ga na go bua le mo parlamente mihela how is there in the funeral ramsisi o tota ha go le go so me a go tla go tsarela ha go tsarela o re bua mo parlamente it's a we go la pe gausa muska ba ya tsoma la pe go itlhelle o ye khathela e se ja ga go tsarela go bi ra go tabola ba dinero se go tshetsa mo kana mme go atabola ya tsama ba go la pe o se ira mo go tsama a eso ro era ro ba ba go funa mo parlamente go pinga ya ra ya ikuela hela banka nya tsama o sa tlo o ntse go ala di stop e ke se ga no go tsela ba miti ya no re ta re mella ba tsai go ra ta ga ba di ba se no za ta pero re mella di bia di ke re ba le o bi sha re ke ye mo ba re kita beki San Jehovah, Mori Moyo, Tila, Mori Moyo, Ari tshwara re pele ntse ke kope ka gore na go se tsamaile batsadi ka boikokobetso le boingotlo ke kope gore ha tsa standa sa o ke be re itse ntate motho GraBee a tla re fele foko le go kwano e fano ke kopa yalo e tseme mamtsa go Jesus,
ntshe botsadi botlhe bo bohano mme ka lebaka la nako le ntetle gore ke re all protocol observed. Botsadi botlhe bo bohano nako ile mme ke bona go ka re ke lesego tsatsi eno ka nagana ga moruti gote moruti emelela kolo ya mochari ya reverse ha e reverse ya go bolela gore ra e tšhaile nna ra tsamaya mme ke leboga thata ka gore ga ke e bonela gale ka gore gongwe e serilwe ke tente ga ke na go dia nako e kalo batsadi mme ke a bona gore ga gongwe batho betle ba nne ba lesego thata mo mapodising nako engwe ne ke heta ga odi gale ga junctioneng ya odi anong gore a gore wa itse ke batle license ko lapeng ga ke a e bona ke re why ke tla reng batho hela ke tsenale ke a ba hitlhela yaanong ba re license ke rai ga ke a e bona mongana yaanong ka re mme ke kopa maitshwarela go kopiwa maitshwaro ko koloing yaanong ke tla ke tabogile ke hela ke lebile koloi ka re se a re wa bone o le lesole utlwa gore se yana ka re nya monga me ke moruti o re a yola re monna yaanong ga o bo romela moruti kwane utlwa etelwa ke mampele ga o sule a ba re moruti tsamaya ka thuswa ke le go bolele hela la se halleluja baetso re a leboga le mo mosong mo tsatsi le lengwe ne ke reditse tautura roba pele sesetse kgama malatsi a gwe a bogelo o ne a tshwere phutego ko stadium sa Francistown yaanong a re ga o le motho ga e kare o ntse o ntse wa utlwa motho a gore a re monna o santse o tshela a re utse gore ga o motho wa se ka gore le ga o sule le ga o tshela ga go itsega jaanong bagaetsho ke na le tumela gore ga gona motswana le ga le mongwe hela yo itseng gore raetsho re Motshidisi o robetse ka lebaka la botlhokwa ja gagwe mo setšhabeng mme ne ke eletsa gore go mmema Motshidisi ke re ba re behind every successful man there is a woman bagaetsho ga o ka ke wa dira sentle thata ga o sena molekane yo go tshwereng sentle yo go tlhokometseng nte re leboge mma rona thata gore a bane a tshegeditse rra rona e be re mo mosong ono re be re utlwa dikgang tse di matsorotsoro di buiwa ka motsadi wa rona ke ka lebaka la gore mme o na le teng ga morago ga gago bagaetsho re leboga modimo thata ka badiri ba lehatshele ba radio Botswana jaaka bo Rre Mogatisi Kwapana be ke itile ne ke kgweetsa maitsiboanyana kaanong ke moredi tsantsare o fo ke fa yaanong a letsa tsone dipina tse ka re motho o tshwantse ba bina le teng mme re a leboga ka botswerere bo bagaetsho ka nako tse dingwe ba bua jaana mo seromamong wa gago o kotlometse mme ga ba bua ba ntse ba kgothatsa jaana le wena o bo go motsega re hano ka bodiredi jo bo harologaneng mme re le ba direla setšhaba se bagaetsho go direla lehatshe go molemo thata ke eletsa go tsisa mahoko a kgomotso a makutshwane Isaiah 41 temana wa lesome ya re o seka wa boiha gonne ke na nao o seka wa kgaoga pelo gonne ke modimo wa gago ke tla go thatahatsa ke tla go thusa ke tla go tshegetsa ka seatla se se siameng sa tshiamo ya me ke bala mahoko ga ke na go nna molele tsatsi le lengwe ne ke na le the former president Tona Sekgoa Ian Khama yaanong ne ke rera pele ga bua ya o no are in conclusion wa bua gape wa re in conclusion wa bua wa re in conclusion mme o ntse o rera hela jaanong ga ke na go dira jalo tsatsi jele moreri a re moreri 70 manantlhare
leina je le molemo le gaisa setlolo se se tlhokegang le letsatsi la loso le gaisa letsatsi je motho o tsetsweng ka jona. Mme ke be ke bala temana ya bofelo yona e mo go Psalma 46 temana ya ntlha ya re Modimo ke botshabelo jwa rona le thata thuso e gaufi thata mo tlalelong. Ke gona ka mo re sekitlang re boiga le ha lehatshe le ka hetoga le ha dithaba di tshikinyega mo bogareng ga mawatle. Mo letsatsing le ke ne ke re go mmaetsho mme Motshidisi bana batsadi le losika lotlhe le ditsala tse di hano a re ikgomotseng ka Modimo. Modimo ke ene seikakatlelo se re ka itshwarelang ka ene. Modimo ke ene thata yeo re ka inonotshang ka ene. Modimo ke ene kgomotso yeo re ka gomotsegang. Modimo ba gaetsho ke atle ke re ke Modimo wa boammaaruri. Go na le bana ba bangwe ba ba ileng ba tsholwa ko maternity ward, mme gone ko maternity ward ko mme a tlhokagale o se ko mo itse le ka matlho a gago, mme o le mosetsanyana kapa o le monna o gole o bone monna o gole o bone mosadi o nne ra lelwapa o nne mmalelwapa ke ka ha Modimo a leng boammaaruri ka teng. Mme ke re go bana ba ga mogolle Modimo o tla le tshegetsa go ausi, Modimo o tla go tshegetsa. Baebele re ke Modimo wa batholagadi ke Modimo wa masiela. Ga se Modimo o latlhang, ga se Modimo o palelwang ke sepe le ga le phirima o sa itse gore la ka moso ke le bakae. Modimo wa tla e nne Modimo wa boammaaruri yo o tla le tshegetsang. Ditsala tsotlhe bagolo botlhe ba bahano a re gomotsegeng mo mosong wa letsatsi la gompieno. Re lebogele tsotlhe tse dintle tse Rre Motshidisi a di diretseng lehatshe le la Botswana, mme re gomotsegele ruri. Mme la bofelo ke re a re tseng matshelo a rona re a neele mo Modimong. Bagaetsho ga gona se se gaisang tumelo. O ka nna le dilo tsotlhe Baebele re go ka thusa eng gore motho a rue lehatshe lo lotlhe a ba latlhegelwa ke mowa wa gagwe. Jalo he Modimo le ha di le mo ditšhelete mo dilo tsotlhe di le teng, ha Modimo a seo o khutsana o mohumanegi wa ntatlhogo. Mme ha o na le Modimo tse dingwe tse di seo o mohumi wa bahumi. A Modimo a re segwatse ka Jesu Kriste morena le molodi wa rona. Amen. Maitsho tla o re ratelele. Kadina Jarara, Ijamawa, Ijamaya, Obishapo. Modimo ntata maatla o tle re a go leboga Modimo wa ka ka lefoko le la kgomotso Modimo wa ka. Lefoko la kgomotso le Modimo o batla le tsene mo baneng ba gago. Mme potso ke gore a ba lamogela morena Modimo wa ka ka gonne bone ba tshwanetse gore ba dumele ba gomotsegele ruri morena Modimo wa me. Mme ka lone lefoko le Modimo wa ka ba rotlhe ba relagano le rona re tshwanetse gore re gomotsege. Mme ke re le yona e letla ka ene Modimo wa ka le ene Modimo wa ka o motshegofatse o motshegare se ko pele. Mme re re Modimo wa ka re feditse tiro e fano rena ra emelela re ya ko ntlong ya bofelo eo Rre Motshidisi a ka se ka kgaogana le ope. Re ya ko motseng wa Makapela morena Modimo wa ka ko re latsang barwara rona bana ba rona banna ba rona mongwe le mongwe ko teng. Mme re re Modimo wa ka re ya go re laletsa moya wa gago o boitshepo gore o apese lefelo le, re laletsa moya o boitshepo gore o re etelele pele. Re ntse re sa leba le madi a Jesu gore a apese jarata e morena Modimo wa ka, madi a Jesu a re tlhapise ntate wa mautlwele botlhoko. Modimo wa ka re go lopiletsa go le kalo ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Bagaetsho
go ra gore ka mo go ntse ka teng ke tla kopa gore ya ka go kopilwe nte go ba le obituary ya ka le kopile go tsamaisa tiro and then after ke tla kopa ntate mo tira mora gore a ba re tsena tshegofatso yone eo e re emela ra ko mabiteng mo tira mpata ba etele se phitlho pele ya le batshwari ba kese go tswa hano go ya kwa koloi Super League Legends ke lona tabeletseela ra ano le lona ba Respa Football Club Super League Legends le ba Skipa sa Red Sparks ke lona tabeletsa ke tsho e pega mo koloi mme ga re gora go mabitleng ba tsei ke ba bereki ba Mass Media Complex babereki ba Mass Media Complex ke lona tabeletsa ya re so tswa mo koloi ndere bale obituary obituary. Mr. Geoffrey Gomolemo Motshidisi was the 8th and last born child of the late Mr. Motshidisi Kunotwane and Mrs. Neti Kunotwane ni Malebang at Marokuwat in Serowe. He attended his primary school education at Palape Central School. He then proceeded to Swaneng Hill Secondary School for his O-level certificate. He went for further studies in Moscow, Russia, and Nairobi, Kenya, where he acquired basic broadcasting skills and diploma in broadcasting respectively. He was later admitted for advanced administration in broadcasting at the University of Botswana, and in 1991 to 1992, he studied for advanced professional training in television studio production in Germany. Professional history. Mr. Motshidisi joined the Department of Information Broadcasting Services in 1972 as the Radio Botswana announcer. He progressed to become the program's production continuity announcer from 1974 to 1979. He traveled extensively locally and internationally, covering presidential trips during the reign of the late former President Sekgoa Masire and former President Dr. Festus Mogai. In addition, he did new in editing. In addition, in news edition. In addition, he did news editing, reading, translating, and was an impactful sport commentator. In his last career days at Radio Botswana, he echoed and was
anchored and was famously known for his daytime radio program, Tsa-Mo-Kitchining, which was every household favorite program at Radio Botswana. He also pioneered radio programs such as Taking Parliament to the People, Phuta Ditjhaba, Mafetla, and Osetakajang Rakotola Khwetla. In 2018, he received Naledi Ya Botswana Award for his distinguished service from His Excellency the President of the Republic of Botswana, Dr. Mokgweetsi Rre Geoffrey. Finally, he had two short stints at Butusa and Duma FM. RraBee, as he was fondly called by his in-law in Bokaa, was an avid football lover. He was an avid football lover. He passionately supported Super League and Red Sparks Football Club. He was also a member of the International Pentecostal Holiness Church. Mr. Motshidisi got into holy matrimonial with Justina Klinji Motshidisi in 1975, and they were blessed with 4 children. The late son Batswana Tebogo, Nete Lebogang, and 3 sons-in-law, and he leaves behind 11 grandchildren. He is also survived by his other daughter Sekgoa and his only sister Me Babona Motshidisi. Also popularly known as Moshombororo. There are 2 songs which were composed in his honor. Geoffrey Motshidisi by Mahotela Queens and Ki Moshombororo by Mfana Mbazo. He was in progress of publishing a book, Tsa-Mo-Kitchining, when he passed on. He also went by the names Rraagwe Malaakatse, Rraagwe Tomolang diatla, Rraagwe Phoi Sekgoa, Rraagwe Bamphabampona, Rraagwe Shangalala, Rraagwe Bantirile dilo, Rraagwe Yoyo le Xhabalash, and Rraagwe Skipa Ntekane. May his soul rest in peace. Maro pelempina kemana de pedia mo mo ko planya o sele. Modimo wa buikanyo. Modimo wa buikanyo.
Tara wa rona yo go godimo mo mosong wa letsatsi tiro ya motlhanka wa gago e boetse mo lapeng jaanong ra e goga modimo re isa go mabitleng go tlong ya gagwe ya selole le ope ke gona ra re nga tshegogatso ya morena wa rona Jesu Kriste ne le tulo e meetsolo ba tswang ka jana ka go sena bokhutlo amen.